Bɔfoe la nuchumoe. Wolo le Sane. Bɔfoe la nuchumoe le Luka Sane Ekpaa le no chamoni. Oti krede ni akema wolo neji. Bɔna afe ni anye achon bɔni mumo kronkron le kpla me. Ni banye Yesu se Klɛŋklɛŋ ni ame agbe Sane Ekpaa la amehwa ye Jerusalem ke Judea ke Samaria ni amfe. Ahun ke ashije nko je Ejwɛ le fele. Nene Klɛŋklɛŋ Yitso kuku ni ji Kpaanyɔ no. Wolo le chon boni ato Kristo asafo le shishi ye Yuda foe la ten ke bo hu ni ete no ni echon he mo ke yeli ke pleje mu le fe no pote hu ni wolo ma lo le tawo ni ekane lo la no shishi fa anja ke Kristo foe le ameba ni ameka amra lo foe ke lume ni yo Roma manje yeli le me le abakede Shimon Kristo foe he mo ke yeli le ba neba wo Yuda foe la jamo lo bon anya adamo boni Yesu Sane Ekpaa le fe na ehwere na egbesha ke boni afe ato Kristo asafo le no ni akaja bɔfoe la nuchumoe la mi ete Klɛŋklɛŋ Kristo asafo le shishito ye Jerusalem ye Yesu nwen ya lese no ni je no Sane Ekpaa le gbe ke hwamo ye majinkro Ekome ami ye Palestina shikpon le no ni je ten boni wiemo le gbe hwan shikpon ji ni bole Mediterranean shole he ahun ke ashe Roma no kome jokpo fan ye bɔfoe le anuchumo ya he wolo na mi noji mumo kronkron le nuchumo ke he wale ni ikebayi meni ehe Yesu no ameye ye Jerusalem ye Pentecost bile no la minle mumo kronkron le te no echon Kristo asafo le ke asafo nupa le agbe ni ewu amehe wale hu ye no fe no ni wolo le yo he odase ake amechun le mi shiamo wiemo ni akeba ha Klɛŋklɛŋ Kristo foe le afro le kukuku ye shiamo esroto ya mi agbene hu ni te no fe ni angmla me sajin ye bɔfoe la nuchumoe le ahewolo le mi le chon he wale ka eka ni shiamo esroto ene wo me ni he Kristo no ameye ya me wala mi le asan ke amenanyo bo ye Yesu Kristo asafo le mi wolo eminjira mo ibane Klɛŋklɛŋ he samo ke ha odase yeli no Klɛŋklɛŋ Yitso Klɛŋklɛŋ kuku kata kuku ni ji Nyɔŋma Enyɔ ke Ekpaa no hu ye minjira mo Enyɔ Yesu na gbe famo ke shiwo no Klɛŋklɛŋ Yitso Klɛŋklɛŋ kuku kata kuku ni ji Nyɔŋma ke Ejwɛ no eke Yesu se yilo no Klɛŋklɛŋ Yitso kuku Nyɔŋma ke Enumɔ kata kuku Nyɔŋma Enyɔ ke Ekpaa no se odase yeli ye Jerusalem no Yitso Enyɔ Klɛŋklɛŋ kuku kata Yitso Kpaanyɔ kuku ni je ten no odase yeli ye Judea ke Samaria no Yitso Kpaanyɔ kuku ni je Ejwɛ kata Yitso Nyɔŋma ke Enyɔ kuku ni je Nyɔŋma Enyɔ ke Enumɔ no Paulo ni chumo no Yitso Nyɔŋma ke ete Klɛŋklɛŋ kuku kata Yitso Nyɔŋma Enyɔ ke Kpaanyɔ kuku ni je Nyɔŋma ete ke Ekome no ni no hu ye minjira mo Enumɔ shiemo le Klɛŋklɛŋ gbefa no Yitso Nyɔŋma ke ete Klɛŋklɛŋ kuku kata Yitso Nyɔŋma ke Ejwɛ kuku ni je Nyɔŋma Enyɔ ke Kpaanyɔ no pe ye Jerusalem no Yitso Nyɔŋma ke Enumɔ Klɛŋklɛŋ kuku ji Nyɔŋma ete ke Enumɔ gbefa ni je Enyɔ Yitso Nyɔŋma ke Enumɔ kuku ni ji Nyɔŋma ete ke Ekpaa kata Yitso Nyɔŋma ke Kpaanyɔ kuku ni ji Nyɔŋma Enyɔ ke Enyɔ no gbefa ni ji ete Yitso Nyɔŋma ke Kpaanyɔ kuku ni ji Nyɔŋma Enyɔ ke ete kata Yitso Nyɔŋma Enyɔ ke Ekome kuku ni ji Nyɔŋma ke Ekpaa eke Paulo monwo ye Jerusalem ke Kazaria ke Roma no Yitso Nyɔŋma Enyɔ ke Ekome kuku ni ji Nyɔŋma ke Kpawo kata Yitso Nyɔŋma Enyɔ ke Kpaanyɔ kuku ni ji Nyɔŋma ete ke Ekome no agbene ni ha wo boa bɔfoe la nuchumo ya wolo le toe Klɛŋklɛŋ Yitso mumo kronkron le heshiwo Teofilo mi Klɛŋklɛŋ wolo le mi le
migbani mfe ni Yesu babo mfemo ke ni chomo ke ashigbino ni angolekete enwen beni echomo mo kronkron le no ewe bofwe ne halala kita ensele emane hu le sele echo odase yeli ni bipi ano eje ehekpo echo bofwe ne aka ehi eka ne ha mena legbi Nyɔŋmai Ejwɛ son ne ka menwie Nyɔŋma nche yeli lehi ni beni ka mena kpeshile ewa ma kpo ake nye ka ja Yerusalem shimo nye me achele shiwole ni nyenu yemi nale eja ke Yohane le nu ike baptisi shinyele eye ngbi piko ni ake mumo konkron a baptisi nye Yesu nwenya no ewole beni amena bakpeshinle amebilake nuncho ani neke benemi obate mancha erile shi o mashioha Israel le shi Yesu ka make je nye no je ake nya lebe lo gbinle ni chele eto yele denche hewale mile shimo ke mumo kronkron le na banye no le nya na hewale ni nya chomo mi da sefo ye Jerusalem ke Judea ke Samaria fe ke ashi je nkoji Ejwele beni ewie ni nele amemi nkwele no ni awole ni atatuko ngole ke jame hi ekete ni beni eya ni amekwa onwengale na Enyɔ ni wo atade yejin damo amemase ni ameka amake ni Galilea bi me banye damo shinye kwa onweneke neke Yesu ne ni angole keje nyengo kete nwenne e baba na kan no tamobani nye na ake eya nwenne ahala Matea ne ye Yuda na jian keke ni amekwa amese keje gon ni achole mugon le Nike Yerusalem jekemo afe hejomo gbigbe fanle no ameba Yerusalem eko ni beni ameshejenle amete nwenchu komi heni Petro ke Yakobo ke Yohane ke Andrea ke Filipo ke Toma ke Bartolomeo ke Mateo ke Alfio bi Yakobo ke Simon manhehe dolole ke Yakobo bi Yuda hiole mene mefe ke yele ke Yesu nye Maria ke nyemi mehinle ke dwemoko mehie Solomo minwa neke bene minle Petro teshi damo nyemi mela ten me fene babu amehinale afi o hake Nyɔŋmai Enyɔ neke anyemi me esa ke no ni agma ni mumo kronkron le eke eto ye David na ye Yuda moni nye me ni bamo Yesu le ahien le hele abami ejake abula shi wono ni eye egbena yeneke somo na emi Chineke nu nengo enosha ni efele mi nyomo le ehi abo ne ame ishi ne mi ngba Enyɔ ne mi ni fe tu eshueshi ni me fe ni o Jerusalem le na lene no ewole acho na kan abo le ya me die ncha me wie mo mi ake akeldama eshishiji la abo eja aka agma yelala Wolo le mi ake eshingle hela acho amanfo ni mokomoko aka himi ka ko wake enokwa mo ni chumole hu mokroko ango no ewole esake hini ka wonye be mi mfe ni nuncho Yesu ya ba ye woten keje Yohane baptismo le no ke ashigbino ni angole keje wongo kete enwenle ate mokome acho eshitele hiuda sefonyo afata wohi ni amefamo menyo Joseph ni achole Basaba ni awole Yusto hule ke Mataya amedamoshi ni amesole ameke bonuncho ni olegbamefe atria chomo me Enyɔ ne ate mo ni ohala ni engone ke somo ke bofo ni chumo ni Yuda ejemi koni ekole de nje igbele ni amefo ameno shiki no shiki le agbe Matea no ni abula shi bofo Enyɔŋma ke Ekome le ano Yitso Enyɔ mumo kronkron fosemo beni Pentecost bi lo gbiniji Nyɔŋmai Enumɔ le shele amefe amena bakpeshi ye Ekome ni trukale gbemoko ni tamahu ni twawa jenwemba ne baishia heni ametra le fe obon ni lilai ni agblagbla mi tamola lilai pue e batra mi te Ekome ni mumo kronkron bayi mo amefe obonbon ni amebo enwie mo kroko me awie mo
tamo boni mumole ke wa menale shi Yuda foi Nyɔŋmɔ gbe shelo Ekome ye Yerusalem ni amejeje majinfe ni onwe shishile ano ni beni anu neke gbe mo ne me baba o babu amehina na amehe John amehe ejake mo fe mo nuake ameme nwie le denje imanwie mo ni amefe amena akpa amehe ni amehi efe ameya ni amekeke amehe ake ani meni yo na efele je Galilea bini chite fete ni wote mo fe mo nu le denje iman eni afoleye le wie mo ne party abi ke media bi ke Elam bi ke meni yo Mesopotamia ke Judea ke Cappadocia Ponto ke Asia Phrygia ke Pamphylia Egypt ke Libya nian ye Kiren Masai ke gbo ni je Roma Yuda foi ke meni echomo Yuda foi Creta bi ke Arabia bi o mi nu aka me njaje nyumo ni bi wujin leye wo wie mo elami ni amefe amena akpa mehe ni amefe ya ni amekeke amehe ake te ne shishi hu chime ko me hu ye fa ameke na dokodoko etro ame Petro shiemo ye momo kronkron fose mo gbile no shi Petro ke me nyuma ka Ekome le teshi amedamoshi ni ewo egbe no e ka safole wie ke Yuda bi ke me fe ni o Jerusalem nye na anye le ene ni nye boa mi wie mo la toe je da me ne me etro tamoboni nye susu ole ejake le bi mle Nɛɛhu kekene Shimon ene jino ni gbalo yo awie la ake Nyɔŋmɔ ke ni abam ni ye na gbegbe la no ake ma fose mi mumo le ko ma hwe egbe me fe ano ni nye bihin ke nye bi ye le agba ni nye blahin le ana ni nai ni nye nukwa le ala la moe ni asan mi chujin hin ke mi chujin ye la no hu ma fose mi mumo le ko ma hwe ye na kan gbe la no ni ame agba ni mahana pe ni abanwen ni okadi hu aba shipon le no la kela sun la mo unu achon dun ni onchere achon la dani nuncho le gbiwulu ni yo nyan le aba ni aba mi ake mo fe mo ni abo ache nuncho le gbele ahere yura ata me Israel bi nye bo aneke wie mo ene atoe Yesu Nazareth nyole jinu ni nyumo ke hewale nuchumoe ke na akpa ni ko kadi ni echweni no efe ye nyetele Yehoda se echonye tamo ni nye denje nyelele Yesu ne ni ajele ye nyumo yinto ke ni ele tole na hale nye chome ni bemlala ni no nye senle ni nye gbele chi nyumo tele shi ni efe ne lekeje gbele pimo elami aka ni gbele nyen ina echinle eja ake David wie ye heke ina anu nchole ye mi hie da eja ake eye mi ne jirono ko ni mi ka dida no ewole mi twi Enyɔ mi ni mi lile nya ni asan mi gbomocho hu ajo ehe ye hie no kamomi eja ake oshin mi susuma ye gbohiaje ni ohan omo kronkron le anafitemo ohan mi le wala gbe ile ni owo mi obon ke mi se ye ohie anye mi me maka enye fan ye ble mache David le he ake egbo ni afule ni asan eye wotenk ba shimene ake ni gbalojile na ele ake nyumo ekanle kitake emusumbi le ekubata esenle no hiwole ena eto ni ewie Kristo shitele he ake ashiye esusuma egbohiaje na egbomocho hu fite neke Yesu ne nyumo teleshi no ho dasefo eji wo fe agbene ake ni Ahwoi no kete nyumo ni nejiro no ni enamumo kronkron le heshiwo le keje chele dengi wole efose no ni nyena ni nyenu ne eshueshi ejake David eya anwe shile no eke nunchole ke mi nunchole ake tamini nejiro no ke ashibe no ni mango henyelo ele mafeo na janshi mango no ewole Israel wele fe ale krede ake nyumo engoneke Yesu ni nyesenle ne efe nuncho ke Kristo fe shibe ni amenu enele echuru ametria na meke Petro ke bofo eni ehwelake anya mi me te wo fe ten ni Petro ke amake
chake anyetwi ni nyete mofemo aha baptist la wo Yesu Kristo gbemi koni akenye he shaila afanye ni nyana mumo kronkron no ke nole eja ke shi wole nye kenye bi ke mefe ni oshon me abo ninu ncho onumole a chake abale anoni ni ewie me krokome pi ekeyodase ne ekewa menga ake nye ha hera nye wala keja yi no kodo na emi keke ni abaptisme ni he ewie mole ni na kan gbile no le ake susumai afe akpe eten fata mehi boni he ye lo le hishi ha ni amehi ebofo ela achon mole ke na anyo bole ka bolo kun mole ke sole mo ila min ni gbeye momo femo ni achobofo ela no afe na akpe ni nko kadipi ni meni hi oyo le fe ye Ekome ni amefe ameni mfe ni ameyo le fe Ekome ame ho ameshikponji ka ameheni ni amejashikale ameha mele fe boni hehi amofemo ni dagbile amekedwe mokome ya solemo wele ni amekumokumo abolo ye shiai ni amekemishe ketwi kron yoni ni ameji onyumoyi ni amehie banya ye mamule fe hie ni nunchole ngome ni ahere ameyiwala le ifata asafolehi bifegbi Yitso Etɛ nu obubu afole chamo biko gbeke meji ete niji solomo bele Petro ke Yohane chamlu kete solomo wele ninu nkoye niji obubu afo keje enyemusun ni awole da abata solomo wele shina ni achole shina fefe ole na kone blani yemeni ya solomo wele ade ibene na Petro ke Yohane boto solomo wele eba amenoko si Petro ke Yohane fe kwelega ni Petro ke lake kwamo wo hie ne do hingbe to ameno ehia kanu ake ibana noko ya amede si Petro ke juete ke shikale mi beko shino ni mi yole no mi ke ha one ya Yesu Kristo Nazare nyole gbe mi le te shino nye na emweni ne dromi na ewe no edamoshi na amro le no le enajin ke na ne talo ele aminwale na ehure edamoshi na ebo enyemo na ka menye ke bote solemo wele ke tumo ke nyumo yijemo ni mamun fe na le ni enye ni eje nyumo yi ni bene ameyo le ake leji monita solemo weshi na fefe ole na ibla nile amehejo amehe ni amena akpa amehe baba o ye no ni afia halele hewo Petro shiemo ye Solomo abla na ale no shiake na obubu afo ni achalele pete Petro ke Yohane hiwole manle fe jofo ekutu ke ba menwo ya abla na ni achole Solomo abla na ale no ni amehe ejo amehe beni Petro na amele eke man lake ye Israel hi me banye hi efi onye ya ye ne hewo alo me banye kwa wo ga ne ke tamono ni wode nche wo hewale lo wo nyumojamo wo ke hanu na enyi one Abraham ke Isaac ke Jacob numole niji wo cheme anyumole ewo echulo Yesu hi enyan Yesu woni ye jele nye ha nye kwale ye Pontio Pilato hi beni lele Ekpaa mi ake engme ehile shinyele nye kwa mo kronkron ke jalole nye kwa fa ake gbomo awuye lomo akenye ni wala lumole nye gbele shinyumo tele shinkeje gbohin ate ni nohe odase fo ejiwo ni egbele no hemo ka elina ni egbele chanu ne ni nyena ni nyelele ni eno hemo ka eli le eha efe pintinpin yenye fe nye hiene ni agbene anyemi me mili ake le ni nyele hewo ni nyefe tamo nyenupa ele no shini ni nyumo eke to momo ye gbalo ele fe ana ake Kristo le ana manehule ehe ba minnakai no ewole nye cheke anyetwi nye ku anyese koni agbenye he shaile bona fe ni mumo he wale wo ko ajenu nchole hi aba ni echu Yesu Kristo woni eje eto ehanye momule moni sa aka nwen angole ka ashi be ni ato ni bi fe ni nyumo ewie heye igbale kronkron ilana kejetete telegbejiano ejake Mose ke ake nuncho nye nyumole
ate gbaloko nita mo mishi ka aja nyenye mi me la te ahanye ye bo ale to ye ni bi fe ni ewie chonyele mi ni aba mi ake mo fe mo ni bo na kan gbalo le to ele akpata hin kra ka aja me la te ni asan gbalo efe hu ni wie keje Samuel ka me ni nye esele no le amechi neke gbi ne ata ameto yeji gbalo ele ke pamo le bi pamo ni Nyɔŋmɔ ke wochemele kpa beni ke Abraham ake ni o hwe mi ajo shipon le no wiku ife yele ni Nyɔŋmɔ te echulo Yesu le shinle nye chuchu nyenwo echule ne ba jonye nye pale nye te mo fe mo keje eni fon jani lahi Yitso Ejwɛ Petro ke Yohane ya kwashon le hie shibene ameke man le yuole osafo ele ke Solomon wela asafo achele ke Saduki fo ele ba hwe ameno eja ke efe amemin fu ake amemin chon man le ni amemin jaje amemin chon ake Yesu ete shikaje gbohin ate ni amemomo ame ni ame awo ame chunke ashije cheremo eja ke je neta shime ninu le ate me pi heye ni hile aibo bashe afe akpe Enumɔ shi enoje cheremo le amelumele kema onukpa ele kemla chon lo ele babu ame na Yerusalem ke osofo nukpa Ana ke Kayafa ke Yohane ke Alexandro ke me abo ni je osofo nukpa le wukule mile ni ame ango Petro ke Yohane ame badamo ame hie na ame bi amake mehe wale nye ke feene alo me gbe mi nye feye keke ni Petro ni momo kronkron yi lo bon le ke ame ake mami lume ka onukpai keja ke wo mi yesane mene gbine ye Ejwɛ ni afe ne ke hilache ne hiwo ake namono acho achalele no le nye fe ka Israel mamu le fe anale ake Yesu Kristo Nazaro nyole ni nye senle ni Nyɔŋmɔ te le shikeje gbohin atenle le egbe mi nu ne damo nye hie ni ehe wale ne le no nji moni malele wie ye he ake tele ni nye ji chuchwa lo ele gbe he gwole no ebachon kontene eja ake ira hremo be mokrokomi ni asan gbe kroko hu be nwen shishi ni ake ha gbeme ni sa ake achono ahere wo yiwala agbene beni amena Petro ke Yohane ekanle ni ameyo ake je Wolo nlilo ke ni lilo Ekome je amele efi amehie ya na amekose ake ameke Yesu ehishi ni asan ake ni amena gbomo ni achalele ke amedamushi hiwole amena no ko ameke shi amefa ame ake ameje gwabole mi ameje kpofio ni amete ajina ameke te wo fe gbeme na eten eja ke okadini yo na pe ni acho ameno afele ye fan ye me fe ni o Yerusalem la hie ni wonye nwocho shikele boni afe ni ekahehe tu kudon ye me la te hiwole nye ha wo amehegbeye oni ameka wie ye ne kengbe na mi amebinchon mokomoko don ni amecha amekeba ni amewo amekita ke ameka chita na ameka choni ye Yesu gbe mi nkra don shi Petro ke Yohane hreno ni ameke amake ka jagbe ye Nyɔŋmɔ hi ake abonye montue fe Nyɔŋmɔ le nyakojoa eja ake wole wonyen ake jawo wie ni wona ke ni wonu le shi beni gwa bole sa wo amehegbeye le amengme amehe eja ake amena boni ame afe ni ame piame ye man le hiwo eja ake me fe mi wo Nyɔŋmɔ hi enya ye no ni afe le hiwo eja ake gbomo ni achale na akpe chamone eye fe afi Nyɔŋma Ejwɛ heye lo ile sole ni awo ameka shibeni angba amehele ameba amenye mi mela ngo ni amembagba ni bi fe no sofo nukpa ele keman onukpa ele ke amele beni amenule ameke dwemo ko mekole amegbe ano ameha Nyɔŋmɔ ni ameke nuncho boni oji Nyɔŋmɔ ni fe nwen ke shipon ke nsho ke ni mfia ni yo amemi bomo no chomo mo kronkron le no owie ye woche David ochunlole na okayake me baje imagine le fi oho imagine le hu dwengo yakani shigbo no manchemele tishi damoshi
ni lumele hu ana eba kpeshi ewo nunchole ke moni efole mule lele Herode ke Pontio Pilato ke je majinle ke Israel majinle hu eba bu amehina ye manem amewo chulo kronkron Yesu mono ofole mule kona amefe ni aboni onine ko yintole eto efoshi aka afele ni agbene hu nuncho kwamo amemmo hegbeye ni amewole ni oha ochujin leke eka pi ajajo wie mole ni okpa onine mi ni oha chacha ame ni achochulo kronkron Yesu legbe no afe okadi ke na akpe ni beni amesole nekele hene amena eba kpeshi yele hoso ni mo kronkron yi mo amefe obonbon ni ameke eka jaje nyumo wie mole heye loile fe ameni fe kwa safoni Shime baba o le ni hio yo le fe hie twi Ekome kesusuma kome ni amete mokomoko cha enini eyo le ameko akele die nche no shi eye ha me fe ni he wale pete nkple bofo eleke ye nu ncho Yesu shitele hodase ni dromo pete nkple ya me fe ameno ni mokomoko ba amete ni efion le eja ke me aboni yo shiponji lo shian le hon ame ni ameke ni ahon la yi ni leba amekwa hwe bofo ela na jiana ni aja ha mofemu boni hiale ni yose moni bofo ele wole ba naba eshishiji mi nsheje mobi le ni jiliva nyu ni eseje kipro le yeshipon ne hon ni ekeshikale ba ni ekeba hwe bofo ela na jiana Yitso Enumɔ anana ke safira Shinunko na chole anana ke na safira le ya hon shiponko ni nule ke yini le kutuse ni ngale hu le heko ni ke faleba ni ke ba hwe bofo ila na jana Shi Petro ke anana me ba Satan yi otwin obon ni o malo chon mo kronkron le ni o ke shipon le yini le ekutuse ani bene yo le jebo no ni ibe no hon le hu le shika le jebo de ncho no ni mebo to ne ke yi egbe me o malo chon ne shi Nyɔŋma mo ni beni anana anu ne ke wie mo ne egbe shi ni egbo ni gbe ye ple momo me fe ninu le ni oblahin le tishi ni ame basa le ke hafun ni ame wo le ke jekpo ni ame afun le ni afe ngletwa etesele eba mi ake engani le no saneni eba le hu baje ni Petro bilake ani boni nye hon shipon le nye he ne ke momi ne ke na kaini keke ni Petro ke lake efe ten ni nye fe na abukome koni nye kaka no nchole momole ne na meni afo wula naji yo shi na ale ni ame awo bo hu ke ate keke na amole no egbeshi ye Petro na jana ni egbo ni beni obrahin le bale ame na ke egbo ni ame wole kejipo ni ame afule ye wule mase ni gbe ye pete nkple mo asafo mu le fe ke me fe ni nu ni ne okadi ke na pe ni shi achombo fo ela ni no afe okadi ke na pe ni mpi e malemi ni ame fe ame ke dwen mokombe hi Solomon abla na ale no shi me ni ehwela te mokomoko eka ake eke yin flefle akpete amehi shi ma le bo ame na akpa ni asan ake me ni ho nu nchole no yo hi nke ye baba o ba fata amehi ahụ mponi aholi ohila cheme ke ba blo hu ame abasho sai ke sachi ano koni ke Petro mi hole e hon keke acho amete me Ekome ano ni me pi jemaji ni dwe Jerusalem he wala mi babu amehina ni amehie hila cheme ke me ni mumwenfoji ha amekeba ni acha me fe awa bofo elayi keke no sofo nu pale tishi ke me fe ni kele yo ni jisaduki fo ela akule ni amehie dodie nche ni ameba momo bofo ele ni ameyawo amemankpabu chinyonle nunchole bofo bagle chunle shinale ni eji ameke ni ya ni Adam asolemo wele ni jaji aneke wala na ewie mole fe nye cho amanle ni beni amenule ameyin le mankpa amete solemo wele ame achoni agbene osofo nupa leke me ni kele yo leba ni amebacha akwashon leke Israel bi le onupa ele fe kekpe
nyame chukete chule mi koni ayaje bofo ilekeba shibeni chujin le bajen le amena ame ye chule mi nyame kwa mesa me bagbake chule wona ka nga na pen ni bulole hu damoshina ila na shibeni oglele wona moko ye mi shibeni osofo le ke Solomo wela asafo achele ke osofo nupa ile nu neke wie mo ene ame fe ya ye bofo ilahi ni ame biake tene na ya akpate ni moko babagba me ake na hile ni nyewu ame chunle damoshi ye Solomo wele ame minchon manle ni keke ni asafo achele ke chujin le yin ni ame ya nwa ame keba je no nye na eja aka ame minshe manle gbeyi ni akaba chua ame tei ni beni ame ka ame bale ame ka ame badama akwa shon le hie no sofo nupa le bia ma ake ani wo nye kita kadi ake nye ka choni ye neke gbe na mi nye kwa aboni nye ha Jerusalem eyi obon ke nye ni chomole nye minta wake nye ke neke nu ne la le ba wono shi Petro ke bofo ile hereno nyame ke esa aka abonyumo montwe figbeme Yesu nye sen le ye chono nye gbelele wache ma anyumo le tele shi le enonyumo wokete ni nejono ni ewole lumo ke yira hrelo kone ha Israel anatri chakemo ke esha efa ni woji sanjine ahuda sefoi na ka no nji mumo kronkron le hu ni nyumo ke ha me ni bole tuele shibeni amenule ewu amemila na meto ame yake ame agbe ame shi Farisi fonyoko ni achole Gamaliel mla chonlo ni manle fe buolele teshi damoshi ya kwa shon lete ni ifanke akebofo ile ajikufio ni ke ata me Israel bi nye kwa ajogba ye ne kegbeme ne ahi boni nye ka me ayi ha eja ake nye sene ti oda teshi ni ke ake okojile ni hi afo ha Ejwɛ ka me hekpetehi sha gbele ni me aboni boleto ele fe gbesha ni ameyi heshi mone sele Yuda Galilea nyole teshi ye me akane mo bele mi ni egla asafo baba o esu ese le hu ehi ekpata ni me ni boleto ele fe hu gbesha no ewole mi nke nyake Nyɔŋma agbeme ne ahi nye ka dia mese eja ke kagbeme ade ne ke yinto ne lo ne ke nichumo ne jele iba afite shika nyumode ejele enye nle nye fite koni nye ka ba fe nye he tamome ni ke nyumo wuo na me boletwe na me chebofo elekeba na me yame na me wa me kitake ameka wie ye Yesu gbele mi na me gbe amehi keke ni ameja kwa shon le hi amete ke mi she ake Yesu gbele hi wole abo amemeni sa ake abo amahora ni gbife gbile amefon ni chomo ke Yesu Kristo shiemo ye Solomo wele ke shian Yitso Ekpaa ohiafo akwolo Ekpaa la halamo na kan bela mi beni kaselo ela ifale heleni bile wie huhuhu ameshi Hebrew bile eja ake Hebrew bile ahie jio heleni bile akrafo ela no yeda kwamolegbe fan keke ni kaselo enyuma ke enyole che asafo lekeba ni ameke esa ke woshi onyumo wie mole ni wa asomo ye okplon ya he no ewola anyemi me nyeta wa nyete hi Kpawo ni yogbe papa ni momo kronkron ke ni le eyi amobon kono wa ka ma to ne ke ni chumo ni hehi aneno shinwole wo hie Solomo ke wie mole he son mole mi ni wie mole sa asafo mule fe hie na mefa mo Stefano nu nkoni hemo ke yeli ke momo kronkron eyi lo bon ke Filipo ke Prokoro ke Nikanora ke Timon ke Pamina ke Nikolao ni emo Yuda fo ajamo mi ni eje Antiokale ni ameke mene me badamo bofo ilahi na ame sole ni ameka meni jinhwe ameno ni nyimo wiemo le hwe ni kaselo ela iba fadi enje Jerusalem no sofo ele tete ate me pi mohemo ke yele mi Stefano momo ni Stefano moni dromo ke hewale yi lo bonle fe na pe ni nko kadi wujin ye malemi
Shime Ekome ni je kpehe na chole me ne yi amehe akpehe le ke Kirene me ke Alexandria me ke me ni je Kilikia ke Asia la te me Ekome teshi na me ke Stefano tana shame nye Stefano nile ke mumoni ekeyole na medam keke ne ame ke me Ekome ya fi na me bakake wonu ake ewie musubo wie mu eshi Mose ke Nyɔŋma ni ame o mambile ke ma onu paile ke mla chon lo ela yi ni ame teshi kebe no ame ba mole ni ame kula le kete akwashon le hie ni ame ka malo da se fo e badamoshi ni mene me ke ake be fe bele ne ke gbomo na mi wie mi shi he kronkron le ke Mose mlale eja ake wonu ake eke ake Yesu Nazare nyole afite bie ni echa ke kusumi ni Mose ke ha wole imeni tra kwashon le mi le fe chu amehimbe amehwe no ni amena ehi etamonyo bofo hie Yitso Kpawo Stefano shiemo ni osofo nupale bi Stefano ake anisa jine ye mi na kan lo neke anyemi me ka ta me ye boatwe anu nyanyu mole je hekpo echon wacha Abraham bene yo Mesopotamia ni enako ibaye haran le neke lake je o shipon le no ke o wekume aten ke ashipon ni machon le no keke neje kalda bi la shipon le no ni ahin haran ni bene echegbo sele nyumo fanle ke jejen ke baneke shipon ni nyeyo no amro ne no ni ehale no yeli no ni jishipon ni shona ni tuguta le motete shie wole shiake eke ahale ke shwe ni baba yesele ake ameno che no mile ibebi krapo shiboni nyumo kele wie jake eshwe le aya togbo ye manse shipon kuno ni afe amenyoji ni awa me afi oha Ejwɛ shinyumoke makojo na kaima ni ame aya somole ni no sele ame ajeje ni ame abaja mi ye bi ene ni kekete afo Ekpaa mole hale ni no hewo efo Isaac ni ifole kete agbeniji gbi Kpaanyɔ le nole ni Isaac fo Jacob ni Jacob hunfo ble macheme Nyɔŋma ke Enyɔ le ni ble macheme le ke hekon hon Joseph kete Egypt shinyumoke le ye ni jele manehunu fiame ne he banya ni efe ni lelo ya Egypt manche Farao hie ne wole lumo ya Egypt kele dienche ewele fe no shi homo ka manehunu pete nkleba Egypt keke na shipon le fe no ni wacha mele na ni ameye ni beni Jacob nuaka ble ya Egypt le kenkele echu wacha mele kete inoni jishi Enyɔ le nole Joseph ha enyemi me le yole ni Farao hu bale Joseph wekule ni Joseph chu ayakpe eche Jacob ke wekule fe keba ame Nyɔŋma Kpawo ke Enumɔ ni Jacob yin yete Egypt ni le ke wochemele yagbo yejen aka megbo hin le ba Shekem ni abato ame yefu he ni Abraham cheshika he ye ha mo bi la de ye Shekem le mi shibeni beni Nyɔŋma ba ye eshini ewo Abraham le no le shele man le hwere na me yi fire Egypt shipon le no ke ashibe no ni mancha kroko ni le Joseph le bateshi ye Egypt mancha ne ike wajako bi le ye ngami na efe wachemele fon ake ha me chira me bia bifa bia me hwere bona afe ni ameka hinje na kembele me afọ Mose na he fel ye Nyɔŋma hie ni alele ye iche wele nyoji ete ni beni achela afonle Farao bi yole ya wole ni elele kele fele dienche ibi ni acho Mose Egypt ni le fe ni fe moko ni yo he wale ye ewie moe ke enuchumo amen beni ya fi Nyɔŋma Ejwele ebe ye ke yasre nyemi me Israel bi le beni na ke afe amete moko efonle efa ehe ni etomoni afiole efon le hewele ni egbe Egypt nyole ni esusu akekun le enyemi mele ayo se ake nyumo mincho ni no ehere ame shi ame yo se ni no je chere mole ebani na amete me Enyɔ ni ame me no ni ekpata ame ke ata me nyele nyemi me jinye me banye fionye efon ne shimoni fie na anyo efon le chere le ni eke na mo wo no lumo ke kujolo
ani o tawake ogbemi tamoboni nyele ogbe Egypt nyole ni wiemo na ehiwole Mose jofui ni atogbo emi dan shikpon le no ni ifobihi Enyɔ yeje shibeni she afi Nyɔŋmai Ejwele nunchole bofoko baje Ekpaa ichon le ye Sane gon le he ngale no ye ngme choko lalile mi beni Mose na le ehi fele ya ye ni na le he won ni beni echio ebenke ni ekwele enu nunchole gbe ni ekelake miji ochema nyumole Abraham ke Isaac ke Jacob nyumole ni Mose hikpopo ni eka ake akwe ni nunchole kelake jemo togota le yonani ijake he no damole shipon kronkron ni mina mima ni yo Egypt la mani hunle amentre don mo le hu minu ni mi pleke shimiba amejemo no wole ba ni machu Egypt neke Mose no ni amekwala ameke na mo wo no lumo ke kojolo le no nyumochon bofole ni je Ekpaa echon le ye ko le mi le ni no echun le ake lumo ke ponlo ni le no Ekpaa ameke jepo ni fe na pe ni ke okadi ye Egypt shipon le no ke nshotru le mi ke ngale no afi Nyɔŋmai Ejwele lejina kan Mose le ni ke Israel bi lake nuncho ni nyumole ate gbaloko ni tamomishin ke aje nyenye mi mela ten ihanye le Mose jimonika asafole hingale no ni edamo bofo ni kele wiel ye Sane gon le no le ke wachemela ten ni ehe wala wie moele ni ke bahawole shi wachemela ekple ni amebole tue ni amechila ameto afa ni ametwi kpale kete Egypt eko ni ameke eronake femu Nyɔŋmai ohawo ni amenye wo hie ejake neke Mose ne ni kpla wakaje Egypt shipon le no le wole no ni efele nake mbele mi amefe chinabi amaga ni ameshanfole amehale ni amena amedencha ameniri na ni chumoela hechu ijro shinyumo chie hekeja amehe ni egme amehe ake ameja nweni tamobani angma yegbaloela Wolo le mi ake nye Israel we ani nye shankolo ya afole keni eni afole nye hami ye ngale no afi Nyɔŋmai Ejwele dabida molok bule monye wonye tre ke nye nyumo refan le nyulamile niji amagai ni nye shon ni nye jamele shi Babylon se malo nye ke ate woche mele hie odase bule ye ngale no afele tamobani monike Mose wiele chon aka afele le noji efele tamono ni inale bune beni woche meni ba yesele hu anineshe no le ameke Yoshua hie ke ba jemaji ni nyumo hwe ameye woche mela hie la shipon le no ni ehinshin ke ba shi David yi no David ne hie banya ye nyumo hie ni ekpafa ni aha e mashin le hekwe ha Jacob nyumole shi Solomon jimo ni machu ihale chebele mwenyule ehi chui ni akani jinfe ame tamobani gbalole hun kele mwenle miseni nunchole ke ni shipon mina ni shimango ni mechu nya manye ha mimo asan na egbeji mi hejo mo hele asoje mini nefe eneme fe nye kwenti lo eketui anke to anfolo nyele dane nye kuomumo kronkron le na bani nye chemele file naka ine hu nye fio gbalela te namo nye chemele wale yi amegbe meni gba ye jalo le baale hi ametole ni agbene nye chon esegbe ni nye gbele nye ni nye na mlale ke chon nwe mbofo ano ni nye ye no le Stefano gbele shibeni amenu neke yue mo enele echura ametria na amekpe amenyonyo ja shishike minfu shi Stefano ni momo kronkron eyilo obonle kwa nwenga na enanyumo anunyanle ke Yesu na edamonumo ni nejono neke na mi na nwena na egble ke nyumo bile na edamo nyumo ni nejono shame bloke gbe niwa ni amechimo ametwe ni amekadwamo komeke ke bahwe no ni amechira ise keje manlemi ni ame atwa letei no da se foile ka me mama ile hwe obranyoko ni achole saulo le na jana ni beni amechia Stefano tele
ebo echa Yesu na-eke no ncho Nyɔŋmɔ heremo mi momole na ekrashi na ebo kegbe ni wake no ncho ka wo ameneke Sane Enyɔ ni be na eke nekele echomi ewo Yitso Kpaanyɔ Saulo wa asafole yi shigbe ni agbe Stefano le ngo Saulo huna nina kengbile no le yiwa kple tishin wa asafoni o Yerusalem le ni amefe amegbe amesha Judea ke Samaria shikpon le no bofo ele kekeshe Nyɔŋma gbe shelo Ekome yato Stefano ni amefole pam shi Saulo bo moden ake Ekpaa asafole hie na Ejoshia ke ya shia na ya gbla hin ke ye ya wo amechum Ashe Sane kpakpale Samaria keke ni meni egbe ishale ya kpashi ni ame ajaje Sane kpakpale ni Filipo te Samaria mankuno ni ashe Kristo he Sane echon jembile ni me babao kedwe mokome boyue mo ni Filipo yuole toe beni amenu ni ameno kadi ni ifile eja keme pi ni mumo efonji yo amemile amomele blo kegbe ni wa ni ameja amemi ni achame ni ekumo ke obugba fe pi hu ni mishe babao ba na kemanle mi Simon kunya ye lole shinu nko emanle mi momosa ni achole Simon ni yo nkunya ni ha Samaria bila na akpo amehi echo he akegbomo agbojile ni me bibi keme wuji fe bole toe ameka ake mo na ji Nyɔŋmɔ hewale ni achole hewale pete nklele ni akeni ejeje mo bebe ekenkunya yelile ha me na Ekpaa me hewale ame bole toe shibeni ame Filipo ni jaje Nyɔŋmɔ manche yelile ke Yesu Kristo gbele Sane kpakpale echon amele ameyile abaptisi hin ke yefe keke ni Simon die nche hu heye na baptist le na ke hekpete Filipo ni beni ena okadi ni afe ke hewale no chumo ewuji ni achunle ena akpehi beni bofo ele ni o Yerusalem no ake Samaria bi emo Nyɔŋmɔ wie mo le mile amechu Petro ke Yohane kete amengo ni beni ameshejenle amekpa Nyɔŋmɔ fa ame ha ame bona afe ni amena momo kronkron le eja ake ebako amete mokomoko no shi baptismo keke abaptisa ame awo nuncho Yesu gbemi keke na ameka ameniji ngle ameno ni amena momo kronkron le shi beni Simon na ke bofo ela niji keme ano ngle mole ha ana momo kronkron le eke shika beba ha ame eke ya ha ame hu neke hewale ne koni mo femo ni mikaminiji angme no le ana momo kronkron le shi Petro ke lake oko shika le fe hi akpata eja ake osusu ake Nyɔŋmɔ no ke no le shika ake hio obegbe na lo gbe fan noko ye neke Sane na emi eja ake ochuye eja ye Nyɔŋmɔ hie ni wala agbene shaohe ye ono Sane hewo ni okpa Nyɔŋmɔ fai ake ale no ake ochu ndwem mole afa Wolo eja ake mina ake hekon eyi bobo tamokole ko jomo ni no shakpan le mi oyo ne ni Simon hrenreke ni di nchenye kpa anu nchole fa nye ha mi koni ni bi ni nye wie ne eko akaba mi no agbene beni ame yodase ni ame shenu nchole wie mole ni ame kwa ameseke memba Yerusalem le ame jaje Sane kpakpale ame chon ye Samaria bi akrowai pi ame Filipo ke Ethiopia pia fonyole shinu nchole bofoko ke Filipo ba wiake te shino ya wo igbe ye tempon ni kashia ngale no le keje Yerusalem ke ya Gaza le no ne teshi ni yin ete ni na Ethiopia bi amanye kanda kele piafonyo niji esonlo nupa ni ko ejetri fe no le ne eba ho Yerusalem ya Nyɔŋmɔ ni agbene ekwese eta ehwelimi nkemi ya ni ekane gbalo ye za Wolo le le ke Filipo ake ya no ko hia akpete hwili le shibeni Filipo wofu eketele enu ake ekane ye za Wolo le ne bila ake ani onu no kane ole shishilo neke tema fete ni manyema no shishi hu
keja moko chon mi dan. Keke ne Ekpaa Filipo fa ke eba ne kele abatashi. Shi malele heni ikane ole ne. Akpla lekete tamoto gwanten ni ayagbele. Ni boni to gwanten bi fiodio ye hitwe kuno hiele. Na kan no etwa esen. Beni abaleshinle akojo le jale na. Shi ehwele na mo agba mehisane. Ijake Ahwoi wala se keje shikpon le no. Ni piafonyo le bi Filipo ake. Mingba ofai na mo hegbalo le yu one. Le dienche lo mo kroko. Ni Filipo gbule na ni jeshishi keje malele no. Ni ejaje Yesu esane papa le chonle. Ni bene amenye gbele no le. Amebashe nuko he. Ni piafonyo le ke. Nanu meni chiomi baptismo gbe. Shi Filipo ke. Keji ohe oye ka ọ twi mfenle oye hegbe ni ihe no ake mi ihe mi ya ke Yesu Kristo ji nyumo bile ni efa ke shili lawa ni Filipo ke fiafonyo le fe yi moshikete nu le mi ni baptisle ni beni ameje nu le mi le nuncho le mumo le sha Filipo kete ni piafonyo le ena le don she igbe ke nyamo shi Filipo le anale ya zuto ni beni efo mi le ejaje sane papa le echon ya majine femi ke ashi ibashe kazeria Yitso Nɛɛhu Saulo chi chakemo shi Saulo kahe eke gbele mi mu nyunchole kaselo ela hegbe yilolo ne yi nkete sofo nupa le ngo ne abile woji ni eke a Damasco pe hele bona afeni keje na me Ekome ni hie ne ke chon mo na mi le hinjo yejo na efimame na Ekpaa me kaba Jerusalem. Shimbe na enye gbele no ni benke Damasco le. Trukale la pe keje nwenke babolele ni eflau egbeshi ni enugbe ko ni minke lake. Saulo mebo wa mi yi neke bona mo nuncho. Shi nuncho leke mi Yesu ono wa le yile. Ewa hao ake o fantia oshikolu akpla mochole na dadile neke he kokumo ke ngmimi ke ake nuncho meni ota ake mi fe inuncho le ke lake te shino ya manlemi ni achon o no ni sa ka ofi shihi ni kele nyele etomu kedamoshi ameminu gbele mu shi amena mokomoko ni Saulo teshi shi bene egle himele inani ni amemo enenemi ni amekelete Damasco ni nani ni asan eyeni ni enu no ko biete shi kasalo ko ya Damasco ni achola Anania ni nunchole kele ya ni na mi yake Anania ni ke na mi nuncho ni nunchole kele ke te no ablo ni achole tromole mi no ya bi moko ni achole Saulo ni jeta osole shi ya Yuda wele ija ke na esole ni Saulo na ya ni na mi yake nunko ni achola na ni ale mi mbayengo ni ikeni ni mweno wana afeni enani eko shana ni aheno ni ke nuncho minu neke nu na hisane yeme pi anake efe o me kronkron ni yo Jerusalem le fon baba o ni bi ehun tete ena hegbe kejo sofo nu pa la de ake eba fi mo me fe ni che ogbele shinu ncho le ke la ke ya ija ke mo na eji mi dendade ni mi hala mi ha mi he koni ehie mi gbele ke aje majinle ke manche me ke Israel bi le hu ahie mi ba chon la mane hunu ya bo ni sa ke ena ye mi gbele hiwo keke ni anani ayin ete ni abote shiale ne ke ni jin shue no ne ke anya mi Saulo nu ncho Yesu mo ni je hepo echon o beni oba ye gbele no le echumi ongo bona feni onani eko ni oyi obon ke mo kronkron le ni amrole ni bi Ekome je hime anohwe shitamo lo totoe ne nani ne teshi na baptisle ne yeni ne hewale Saulo shiemo ye Damasco ni amrole no ehie ye pe hela ke Yesu jinyumo bile ni mefe ninu la na akpa me ni ameke ani je mo na ekpata me ni cho Yesu gbe la hie ye Jerusalem le ni je no hewon no ebabie ntete ko ni eba finwame na Ekpaa me ke usofo nupa la ngo
shi Saulo le enahe wale babao ni ha Yuda fo eni Damasco la nata ejake echo amefan ake mona eji Kristo le Saulo ya Yuda fo la den shi gbe plan sele Yuda fo le te inu apon ake ame agbele ni Saulo banu ame pamole hi shi ame bo ma gwela na da Sane kenyo bana fe ni ame gbele shi ekase lo le kele wo kafu mi Nyɔŋ ni ame shile ke chon gbogbo le no ke ayishi Saulo ya Yerusalem ni beni Saulo ba Yerusalem le ekase lo la hekpetemo shi ame fa ame mi shele gbe yi ame he ame ye ake kase lo jile shi Barnaba ngon le kete bo fo la ngon ni agba ame boni enanu nchole ye gbele no na ekele wie ka boni efe ekan ya Yesu gbele mi ye Damasco ne ka me ya ba ya Yerusalem ne she ka kan ya nu nchole gbele mi ne ka Heleni bi la wie ni eka me tana shi ame kale gbe beni nyemi mele nu hele ame kale te Kazaria ni ame wolegbe kete taso agbene asafole na hejole ya Judea ke Galilea ke Samaria fe ni na ne moshi ni Enyɔ ya nu nchole gbe shemomi ni ka mo kronkron mi sheje mo le hwere Petro cha ainia ye leader sheba mi ake beni Petro akpa hele fenle eba me kronkron ni yo leader le hu ango ne ba na nunko ye je ni achole inia ni ekeku mohila ekasa no afi Kpaanyɔ son i Petro kela ke inia Yesu Kristo minchao teshi ni bode nche onwe osale ni amole teshi ni mefe ni yo leader ke Sharon le nale ni amechake ni amebanu nchole ngo Petro te do kashi ye Yopa shi yo kasaloko ye Yopa ne achole Tabita ishishiji doka nuchumo Ekpaa ke jonfe mo yiyo no bon sheba mi ake na kembela mi le ehebaye na egbo ni amejuehe na mekele angmenwe nchukomi leader ke Yopa jeke kra ni bene kaselo le nuwa ke Petro ye leader le amechuhi Enyɔ kete ngo ame akpale fa yake ekashasha oshi sheba amenwo ya ni Petro teshi ne ka amete ni bene shejenle amekele te ngwe nchulemi ni ye okranfo ile fe badamodabo ya masa amemi mfofoi ni ameke flaka ka tade ni doka fe bene ka ameyo lo le mi nchonle ni Petro shi ame fe kejikpo ni kranshe soli ni echu ehie ha gbonyole ni ke Tabita teshi ni egle hime ni bene na Petro le eteshi etashi ni Petro mwen nemi ni eweno ni echame kronkron ile ko kranfo ile keba ni kele damo amehie he kan lo ni anu ye Yopa fe ni mepi he nu nchole no ameye ni Petro hi Yopa gbin plan ye wolopo loko ni achole Simon lengo Yitso Nyɔŋma nyumo je hekpo echon Cornelio shinu nko ya Kazaria ni achole Cornelio ni je asrafo asrafo aku ni achole Italia ku lemi nyumo jaloni ne ke wele fen shi onyumo gbeye ne fi o ma mbi le dropi ne Kpaanyɔ ma faida afa egbe ke meje temi le ena ni na mi fan ake nyumo bofo ko ba engo ba ke la ke Cornelio ne kwele gan ne shegbe ne ke meni nuncho ne ke la ke o sole mo ko ni jujin ni ofiole ehyenwe ne fe ka mo no enyumo hie ni agbenele chume ke Yopa na ya pe Simon mo ni achole Petro hu le keba ato Simon olokpo loko ni shi ayo nshole na le mo beni bofo ni kele ba yele etele echewe bi la teme Enyɔ ka asrafo nyoko ni shi onyumo gbeye ni jime ni somo le la temo kume ni egba me ni bi na efe ni echu ame Yopa Petro na ni nako eno de cherimo beni amenye gbelero ni ame benke manle Petro te solimo ye chuiten afe hwane ngle nyuma ka Enyomi ni homo yele na akpa ni eta no kweye sibeni afia ni enile efe tamono enweno ni nake wen egble ni noko mi nkple keshi ni tamo mama pete nkple
ni ahia koji ejwelemi ashikemi mbashikpon ni shikpon no ko lo na je ejwɛ ke wa ngoni ke nwen lo fojin short ele fen ekoyemi ni gbe ko kala ke Petro deshi gbe ni oye si Petro ke da bi danu ncho eja ke mi ye konoko ni bule omo lo noko ni heche dan ni gbe le sa ke le no ni jishi Enyɔ ake no ni nyɔŋma echu hele ka bula ke bule mono shi afe na kan shi ete ni awono lekete nwe ko beni Petro efe ya ake teni na shishi hunle hinle ni Kornelio chule mi bibi Simon welegbe ni amebadamo angbole na ameche ni amebiake ani bia Simon ni achole Petro hunle batole shibeni Petro dwengo ni na lehile mumole kelake na yete kome mintao no yewole teshi no pleke shoka me aya ni okaje nwaneko eja aka mmimi chuame keke ni Petro pleke shi ni aka hin lake na miji moni nyeta ole mesa ne hewo nyeba ni ameke asrafo ha che Kornelio ni jenu njalo kenyumogbe eshelo ni Yuda fo amamu le fen yo ehudasele lenwe mbofo kronkron ko kele ake echu na abakpe okeba ewele ko na ebo na atoi keke na echa ameke bashiale na efe amegbo na enoje chere mole ika ame yimi nkete ni nyemi meni yo jopala teme ko me fata ehekete Petro ye Kornelio wele na enoje chere mo ekonle ame ashe Kazaria shi Kornelio mi nkwa amegbe na eche wekume ke na nime juji nkekpe ni beni Petro bote oshiale Kornelio kelebakpe na ehu egbe na jiana na ejale shi Petro we no na eke teshi shi mi de nje hu bomojimi na ekele hinsa ni gba ke bote shiale na aname pi ne babu amehinale na eke amake nye de nje nyele boni Yuda nyu behegbe ake eke mokoni ji mankroko no bo alo eba engo shimile nyuma echomi ake mikache moko moni heche lo moni buliomo no ewo hu ni beni achu abachemile ije na nimibane ni agbene mimbinye mesa ne hewo nyeba pe mi ne Kornelio ke ake mena jigbi Ejwɛ afa ngbeje etemi nekepe mi sole ye mi shiane ni na nunkoni wata de kakadan badamo mihie neke Kornelio abo Solomon letue ni oni juji ni ofiole hu nyumwena no ewole chuke ayopa ni acha Simon ni achole Petro hu lekeba ato Simon olokpo lole ni shia ka inshona lengo keke ni amro le no michuongo ni ofe jogba ake oba no ewole agbene ofe woye bie ye nyumo hie kono wobo ni bi fe ni nyumo efa ake okele tui Petro shie echon Kornelio ke shia bile keke ni Petro gle na neke lelen mi yo ake nyumoje me ahie nkwelo shimon manfe mamile woni shole gbeye na echu onjale nile leji moni sa ehie nyumo chu ake wiemo le ya ha Israel bi ni echon Yesu Kristo no ejaje hejole Sane papa echon ame Yesu na eji menfe anuncho nyede nchenye le Sane le niba Judea ni ejeshishikeje Galilea ye baptismo ni Yohane shiele sele bani nyumo kamumo kronkron ke hewale fo Yesu ni je Nazareth lemu ni Ekpaa shefie papa ni echa menfe ni abonsan hawamele ejake nyumo kele ye ni wajini bi fe ni efe ya Yuda fo ashikpon le no ke Jerusalem lehe odasefoi amesen le chono ni amegbele shi nwote leshi bini je tele de ha eje hekpo echon fan je mele fe eje hekpo echon shi mo odasefoi ni nyumo e hala eto momole ni je wo me ni wokele ye ni wokele nu beni eteshin kejegbo hin aten le sele ni ewo wokitake o shia wochon manle ni wayo odase ake leji mo ni nyumo efa ake he kan lo kegbo hin fe akojolole le ho odase gbalo ele fe yo ake mo fe mo ni hio eno yo le ana he esha ifa ye gbe ile hiwo
je majabi ni asole Klɛŋklɛŋ. Beni Petro yo ne kan wie mo ene lolole. Mo kronkron le ba me fe ni nu wie mo la no. Ni heye no abo ni je kete afolo aten. Ni ke Petro bale an Ekpaa me yake afose mo kronkron no ke no le Ahwoi je majabi hu ano. Eja ke amenu ake ameminwie mo esrote ni ameminjaje nyuma agbujele. Keke ni Petro he no ake ani moko anya nu na achi ni aka baptism eneme ni na mo kronkron le tamo wonon le ni efa ake abaptisa me ye Yesu Kristo gbele mi keke ni amekpa le fa ake eka ma hinshi gbi fioko Yitso Nyɔŋma ka Ekome. Petro ya bo Yerusalem asafo la amanie. Agbene bofo eleke nyemi me ni yo Yudea le fe nuake je majabi le hu emo nyumowie mo le mi. Ni beni Petro ba Yerusalem le me ni je kete afolo aten le kele na ameke. Ote hin folo ango no ka me ayeni. Shi Petro je shishi ni egba me ni bi le fe Ekome eke. Mi yo pa man le mi minsoli ne fe tamono ni no Enyɔ no ni mi nani na akwake no ko je nwen tamo mama kple ni ahie ko ji Ejwɛ le mi ashike mi mbashi ni eba mi ngo kpa ni beni mi teje mi hie ni mi kwa mi le mi na shiko no ko lo na je Ejwɛ me ke ngan ko lo ke ko lo ni wamo ke nwen lo fonji ye mi ni mi nu gbe ko hu ke mi ake Petro deshi gbe no ye shimike da bi da nuncho eja ke no ko ni buliomu alo no ko ni heche eyakomi danda shigbe ni je nwen le hremi no ni jishi Enyɔ ake no ni nyuma echu hele ka bule no ni heche afe na kan shiete ni agbla fe kete nwe eko ni amro le no hiete badamoshia henimi yo la agbole na ni achu amekeje kaseri akeba mingo ni mumole ke miake ni ka maya ni mika shasha oshikra ni nyemi me Ekpaa hu kemite no abote nu le wele ni egba oboni inabofo le ye ewele ni edamoshi ke lake chuke ayopa ni oya pe simo ni achole Petro hu le keba ni epa ke owie moi ni achono ahrebo ko wele fen yiwala shibeni mi bon wie mole mo kronkron le ba yi ameno tamobo na eyi wo hu wo no chuchule ni me ka nu nchole wie mo na eke ake Yohane le ekenu baptisi shinyele ake mo kronkron a baptisi nyele agbene kenyumwe ha me na kan no ke no le no na ha wo ni wo he onu ncho Yesu Kristo no wo yo le hu le na moji mi ni manye nyumo na machi shibeni amanu wie mo enele amemu amena ni ame onyumo hie nya mo ameke bele je majile hu nyumo ha me twichake mo ni akahere ameyiwala Antiochia asafole meni gbesha ye Stefano amane hu le minle fomi nkete Fonikia ke Kipro ke Antiochia ton shame jaje wie mo le amechon mokomoko ake jayuda fo ile keke Shamete me kumele Kipro bi ke rene bi jame ni ameba Antiochia ameba wi amechon hela bi le hu ni amejaje nuncho Yesu hesani papa la amechon ame ni nuncho le he wale fata amehe ni mebabao heyi ni amekpale keba nuncho le mo ni ame Sane le bashe Yerusalem asafo le toen ni amechuba naba kete Antiochia ni beni bashe je ne ba na nyumodromo le emi shehi ni ewo amefe kanke ameke twi ni fionshi apete nuncho lehi bomo kwakwa aji banaba ni eyo bon ke mo kronkron ke hemo ke yeli ni aname babao afata nuncho la asafo lehi ni banaba yin ete taso ni atao Saulo ni beni na lele ekele ba Antiochia ni ba mi ake ameke asafo lehi shi afi na akplo ni amechon me babao ani ni Antiochia Klɛŋklɛŋ awokase lo ele agbeye ake Kristo foi Shineke be na mile gbalo Ekome je Yerusalem ba Antiochia ni amete moko ni achole agabo le teshindamoshi
ni echon ye mumole na ake homo wa baba jemfe ni bamina kan Kaiser Claudio yino shi kaselo ele kpemi yake ama abu anoko na ameke ha nyemi meni yo Yudea le boni mo fe mo anye ni amefe na kan ni ameke majo nupa ele ke chopa naba ke Saulo nini no Yitso Nyɔŋma ke Enyɔ agbe Yakobo ni awo Petro chum na kembela me non le manche Herode kpen ni mi eta Kristo asafo lehe konefe asafo le mi bi la teme Ekome efon ne ke klante gbe Yohane nyemi Yakobo ni bene na ke enwo Yuda fo la na le ete no ni mo Petro hu shi akpiti gbin la mi ni bene molele ewole chun netu le wasrafo akui Ejwɛ ni me Ejwɛ yo minden ni amebue ni esusu ake he hole sele ejele chon manle be me ni achi Petro na ye chunle mi fenle asafo le hien Solomon mi nkele hamo wa de nche Enumɔ hie bafo ko jie Petro shigbini Herode tawa ke eke Petro aba manle hiele na kanyo le mi non le eka asrafo Enyɔ ten ewo ni awole koson Enyɔ ni bulu ehu damoshi na ale na ameme mbuchule ni na nchole bofo ko badamo emase ni lakpe ye chule mi ni gba Petro mauma ni chiele eke teshi mramra ni koson le kpulo ye niji ni bofo le ke lake miamo no woto hutaile ni fe na kan ne ke lake ka obola ke tohe no nyemise ni enye ese ke jikpo ni ele ake no ni bofo le fiole yemi shi fiole ake ni ina shi bede ame okenken bulo ele ke me ni je Enyɔ la hele ame shadade agbo ni kan ke ya man le mi lehe ni le de nche egbule he ha me ni ame jikpo na ame fo blo hu ko meme ni amron le bofo le shile ni beni Petro hi chelele eke bako mi na mi le krede ake nunchole echu ebofo le keba ni eba Jamie Herode den ke no ni Yuda fo ele aman le ko gbele femi ni beni eyose nele eba Yohane ni achole Marko hule nye Maria wele heni me pia na eba kpeshi ni amesoli oyele ni beni Petro shi agbole oblayo ko ni achole Roda le bato ebo ni beni eyo Petro gbele mi she son na le egbele agbole Shimon ejofo ekete chunle mi yake Petro damu agbole se shi ameke lake oyi seke shi emano mi ake eye mi nakai keke ni ameke bele bofo ni shi Petro kan eshi ni beni amegbele amenale ni amena pa mehe shi efo ameni ni ake amefe dio ni egba ameboni nunchole fe ni ejele ye chunle minle neke nyaya ni agba Yakobo kenye memele nekeni bi ne nejejan ete hekroko shibeni jechele yoyiro mo ni asrafo ele yoyiro yele ni amele no ni eba Petro no le hiwole je hiene agbene beni Herode tao le ni ana lele ekojo bulele ni efanke ayagbe ame ni Herode je Yudea ete Kaseria ni yahijen Herode gbele shi Herode mi efuti robi kesi dombi le na akpa ni wole ameka dwemo ko mebenwo ni amebata o manchele pia fonyo ni gba eji blastole hiengbe ni ame akpa hejole hefai ejake manchele shipon le no amena ameni eni nkejo bini atoko no le Herode we manchata adele ne atakojo mosen le no ne ke man le wi imele bulake nyumo gbene shije egbomo gbene ni amrole no le nchole bofo chale no ejake ekanu nyale ha nyumo ni gogomi yele ni egbo agbene nyumo wie mole ni egbe ishan ehwere beni Barnaba ke Saulo egbe amesomo le nale amekwa amese keje Jerusalem ni amengo Yohane woni achole Marko hule amefata amehi Yitso Etɛ atu shiemo ni chumole awo Barnaba ke Saulo den
Shi gbalo ke chonlo Ekome ya Antioka asafo le mi. Ameji Barnaba ke Simeon, moni achole ni ge hunle. Ke Lukio, Kirene nyole, ke Mahanem, moni alele ke lumo Herodele, ke Saulo. Shi beni ameja anunchole, ni Nyɔŋma le, mumo kronkron le ke. Nye jia Barnaba ke Saulo nye hami, ke hani chumo ni michame iye, hiwonle. Keke ni ame hingma na ame sole ni ame ka ame ni jingmla ame no ni ame wu ame gbe. Bofo ele shie ye Kipro. Ake ni mumo kronkron le echu Saulo ke Barnaba ake ame yale. Ame yi ame te Selukia na ame ke lele jeje nkete Kipro. Ni beni ame shasalami le ame jaje nyumo wiemo le ye Yuda fo ele akpe heile. Ame ke Yohane hu nyiake ame son lo. Ni beni amefomi nke chon shokpo mule fe no kete pafole ame na Yuda nyonkunya ye loko niji amale gbalo na chole ba Yesu le amralo Sergio Paulo niji nu nile lole yo amralo ne cheba naba ke Saulo ke bengo tawa ke Enumɔ wiemo le shi elima nkunya ye lole egbele shishi ye hela wiemo minjino ku amena ejake Etɛ ni ekpale amralo le keje hemo ke yele lehe. Shi Saulo mona chole Paulo hu ni mumo kronkron eyilo bole kweli magane ke. Ao babo nsambi ni shishumo ke kutumpo fen eyi obo. Bo jale fe henyelo. Aso ofon nunchole gbe tromo ele akodomo. Na nunchole ni nikono ni oshila ni ona hunu ke ashibeko. Ni amrole nonle afua kedumba heno ni egbubushi Etɛ omoko amweni nemi ajelegbe kekele beni amralo le na noni afele eheyi ni ehejohe ye noni achon ye nunchole hele hewo Paulo ke Barnaba ya Antiokia shibeni Paulo ke mele fankeje pafule amekelele ba pega ye Pamfilia ni Yohane shiame ni ekwese kete Yerusalem ekon. Shiamele amefomi nkeje pega kete Antiokia ni yo Pisidia le. Ni ametekpe hele ye hijomo gbileno ni ame atrashi. Ni beni akane Mose mlale ke gbalo ele sele. Be hele onukpa ele chun abaka amake. Anye mime. Kedi nye ye hewale wo wiemoko ke ha mele. Nye ka ama wia. Keke ni Paulo tishi damoshi. Nefueni neke atame Israel bi kenye meni nye sho nunchogbe yi nye boatwe nekema Israel ne nyumo le hala wochemele ni beni ame atogbo ye iji shikpon le no le ewo man le no neke hewale ji ame kejejen neke tuishi to hi ame ye ngale no afi Nyɔŋmai Ejwɛ nekpata je majin Kpawo ahie ye kena shikpon le no ni eja ame shikpon le eha ame ake ame no Enefe ye afi oha Ejwɛ ke Nyɔŋmai Enumɔ. Ene sele eha ame kojolo ke bashi gbalo Samuel no. Nino sele ame bi manche. Ningo ke Kish bi Saul. Nunko nije Benjamin akuchole mi. Ha ame afi Nyɔŋmai Ejwɛ. Ni beni ekpalele. Ete David shi. Ne wole ame no manche. Ne Yehoda seke. Mina David isha ibile. Nunimi yo ehetwi. Ni efe miso mona ni le fenle mona hwe me nyumoje Yesu kaje ye shiwole na eha Israel aka yirahwelo dani Yesu bale Yohane ehie chon Israel mamu le fen ake amechake ametwi na baptisame ni beni Yohane egbe nu chumole na etanle eke na monye susu aka miji je mijile shina mokomi mbaye mise Nimisa moni fenyo etoguta ye naji. Atame ka nyemime Abraham shwe kenyumagbe yeshele ni yo nyete. Wo achun akene kesi yirahre mo Sane neba ha. Ejake meni yo Yerusalem le ka memo onukpa le akeni amele Yesu ni asan amenu gbalo ela wiemo ni akani ohejomo gbifen hejomo gbino le ashishi hewole. Ameka amefoni amebulele eha balbloile awiemo ile ebami niche amena Sane koyehe ni ame adomo no kebule gbele fomu
kele ame pa Pilato fae ake agbele ni beni ame hani bi fe ni agma ye hele ebamile ame jele chole no ni ame atole ye gbonyo bukomi shinyi motele shinkeje gbohin aten na eje hekpo gbipi echome ni kele je Galilea ba Jerusalem le ni ameji odase foi hamanle ni wole shini ewo wochemele hisani papale wojaji owo chonye ne ake nono nyumo eha ebami eha wo ni woji amebile ake ni ete Yesu shi tamobani agma elala ni je Enyɔ le mehu ake ebi jio mene mi fowle shi ake ni ete le shi keje gbohin ate ni ekun ise ke ya mfite mo mendon hiwole eke ake mango David dromo ni kronkronil ni eshiwo mashishin le mahanye no ewo hu na eke ye hekroko ake ohan omo kronkron le anafite mole eja ake David le bene somo yenyumo yinto na ye yinole echomi ewo ni angola afata echemelahi ni nafite mo shimoni yungo tele shinle ina afite mo no ewole anye mehi nyana anye le ake mone no achon ajajo ishaifa achon nyele ni bi fe ni anye abu nye ben yehe ye Mose mlale nale mone mile mfe moni hio yole abuole ben no ewole nye kwa ni ahia kono no na Ahwoi ya gbalo la mile akabanye no ake nye kwa nye hegu ogbelo ni nye hie afia nye ya ni nye hie akpata eja ake mbachu ni chumoko ya nye yino ni chumoko ni kamoko gbanye tetele ihe nye ye nkokoko shibeni ameje pe hele mele pa amefa ake ameba jaje ne ke wie mo ne amecho ameko ye hejo mogbi ni nye no sele no ni beni meni okpe hele ekpale Yuda foi kemeni shonyumo gbeye ni emo Yuda foi la jamole mile ate mepi nyamese ni Paulo ke Barnaba wie chome ni amewo amengake amehenyumo dromo le mi ni hejo mogbi ni nye sele no le hwefio ne balake mamule fe jimeni babu amehina ni amebonyumo wie mo le tuile shibeni Yuda foi le na asafole awunga ili ya mobo na ameka musubo wie moe wie shini ni Paulo yuole ni Paulo ke Barnaba wie ke ka ameke kule nye chuchu esake ajaje nyumo wie mo la chon shi ake ni nyenwa wie mo le ni nye bu nye ake nye sana no wala le hiwole na wodo wo yike mi aje majiabi la ngo eja ake na ke nunchole wo kitake mi ngo mi damoshi ake je majin la ala koni ocho ira hremo ke ashishipon le na agbe hele shibeni je majiabi le nuenele amena mishe ni amewonyumo wie mo le hienya ni me aboni ajiato na no wala le heye ni nunchole wie mo le gbesha yeje ni amfe shi Yuda fo ele wowo ye nyuogbe yeshelo ni abu amele ke manle mi he na no bi la yi ni amebon Paulo ke Barnaba yiwa ni amehwia mekeja mekpopa ela no shi amele amekpopo amena janshi mulu amehwia ameno ni ameyi nkete Iconium ni kaselo ele yimo bonbon ke mishe ke momo kronkron Yitso Nyɔŋma ke Ejwɛ Paulo ke Barnaba ya Iconium ya Iconium Nɛɛhu Paulo ke Barnaba te Yuda foi la pe hele ni ame awie amechon ame boni eha Yuda foi le ke hela bi la te me baba o heye shi Yuda foi ni he wie mo le yele wo je majabi la yi koni amete shi ame onyemi mele ni wole bo foi le che yeje ni ame ke ka wie nu nchole ni le ho eha acho amenene no afe okadi ke na pe ni mpi ke ye dromo wie mo le hodase shimale mimbi la mingba Enyɔ fa fata Yuda foi la ni fa fata bo foi la shibeni je majabi le ke Yuda foi le ke amenu kwa le bu keba ni ameba fe amenese ni ani koni ameba twa ametele bo foi le nale ni amejo foi kete la koni amajin la mi Listra ke Derbe ke Jenia ni Nɛɛhu amejaje Sane kpakpala amechon Paulo ke Barnaba ye Listra
Nunko Listra na eje obubu afọ keje enye musun bebe. Ni enye kodan. Shieta. Ni peni Paulo yuole ebotue. Paulo kwele gan ne nake hemo ke eliake achale. Ni wole ekegbe ni wake lake. Te shio damo na jiano tromo. Ni hure yishi ni nye. Ni beni asafo ele na no ni Paulo efele. Amewa megbe no ye like na wiemo le mi ameke. Nyɔŋma le chomo ame hegbeme ka yimoshi ka bawongo. Ni ameche bana ba ake dio ke Paula hu ake herme eja ake leji moni yo amena. Shi dio amaga ni yo ameman le mi agbole na le. Osofo le hie china hi ke nyanyina akekre ke ba agbole na le ka asafo le mi nta amesha fole. Shi beni bofo ele ni jibana ba ke Paulo no hele. Amegbla metade na ameshafu ya meabote asafo lete ame hie blomo ake ata ame meni nyefi one ohugbe ma de sanji wotomonye no ni wo me njaje Sane papale wo me nchonye koni nyakunye se keje ne ke yakaka ni ne ahe ka banyumo he ka lo le ngo woni fe nwen ke shipon ke nsho ke ni fe ni yo ame minle yino eni ehola minle ha majimaji le fe nyi ame die ncha ame gbe ilano shikele efo le de nche he odase yeli shimon efi ejuro ne ha anu jo nwen no hanye kebe ni nimba pi hu ne hanye tro ni mi she yi onye tuan obonbon ni ekpakpako dana meke wie mo ne chi afole ni kule mele ba sha aha melena ti yuda fo Ekome je Antiochia ke ikonumba jemba wasafo elayi ni ametwa Paulo te ni amegbale keje manlemi eja ke amesusu ake egbo shibeni kaselo ele babole heke pele eteshi ni ete manlemi ni enoje chere mole ike bana ba yin kete derby Paulo ke bana ba Antiochia eko ni beni amejaje Sane papala amechon ye derby ni amefe mepi kaselo ele amekwa amesekete Listra ka Iconium ka Antiochia amesa amewo kaselo ele amumo hiwale ni ameri amechon ame ake amehie he mokeyele lemi ni asan esake ochon amane huni pi ame nke bote onyumo mancheyele lemi ni amefamo nupa ameto asafo fe asafo no ni ameke Solomon ke ngma hile tu amewo nuncho moni ameyele den ni amefomi nke cho Pisidia ke ba Pamphylia ni beni amejaje wiemo amechon ye Pergale amehwe no ke ba Italia ni amebote lelemi yeje ni amefa ke ba Antiochia heni atu ame awonyumo dromo leden ke hani chumo ni amechu amegbena na yele shibeni amebaje ni amebabo asafo le nale amegba ameni ni nyumo ke ame achunle fe ke boni eglegbe hanje majinle ni amehe ameyele ni ameke kaselo ele hishigbi plan Yitso Nyɔŋma ke Enumɔ akpe ya Yerusalem ni me Ekome je Judea ba ni ameba chonye mi melake keje aflo nye ketia yegbena ni Mose etole nale anyenye yiwala ahre ni beni Paulo ke Barnaba ka ametana ni ameka ameje wane ahunle ni mi mele to ake Paulo ke Barnaba ka amete me krokome hu aya mbofo ile ka onukwa ele ni o Yerusalem la ngo yeneke Sane Nɛɛhu no ewole beni asafole ebaje amegbele amechofo Nikia ke Samaria ni amegbaje majinle achake mole ni ameke hanye mimele fe na mishe na akpa ni beni ameshe Yerusalem le asafole ke bofuele ka onukwa ele hra matu ni meni achule gba meni bi ni nyumo ka me echule fe shime Ekome ni je Farisi fuele akule mi ni eheye letishi ameke ake ja aflo ameketia na wo amekita ake ameye Mose mlale no ni bofo ele ko nupa ele babu amehena koni ameta oneke Sane nemi shibeni ameyiyi ahunle Petro teshidamoshi ne kamake anye memehi nye die nchenyele ake je mo bebe nyumo halawo mi ne to ake mina je majinle anu Sane papaleye ni amehe ameye ni nyumbo ni le tuanle ha memumo kronkron le tamobani ehan wole kechon ake ekple no
ni ejie ni an yewo ka amete eja ke ekehemo ka eli chuo ametwi yahe no ewola agbene me banye ka Nyɔŋmɔ ni nyeke koncho ni wojio wochemele jio wonye wotrele fon kaselo ela kon shi wo hio wo yake nuncho Yesu dromo le no achon ahero yura tamo amenon tekeni asafo mo le fe din ni ameboba na bake Paulo nígbà ame okadi ke na pe ni abo ni Nyɔŋmɔ chon amenu efe yeje majinla mi le atoe beni amewi amegbenale Yakobo here no neke anya mi mehi nye bo amitue Simeon Ekpaa boni Nyɔŋmɔ basraje majinle chuchu koni halaman keje amete iha igbele ni gbaloele Ahwoi mo ele hu ke Enyɔ igbo pepepe tamoboni angmale ake ni na asele makumi se maba ni masa David bu ni egbe shinle mamashi ni echukwele hu matwa eko ni matele shi mamashi boni afe ni gbeme ni ehwele keje majinle fe ni akemigbe ewu amele ata onu nchole segbe nunchole ni ha alene keje tete teleke no ewole no ni mika ojiake akagba meni ekun amese keje je majinle aminke ba Nyɔŋmɔ le anatutu shimo angba amake amehi ni mfe ni woji ewo hemuji amehi adwamambo ke kolo ni ashoton le la ejake keje blema bebele Mose ye meni shiole ye manfe mano ni da hejo mo bile akanu ye wojinle ye pe heile Wolo ni je pe le mi kekene sabofo ele ko nupa ele kasafo mo le fe hiake ame afamo hin kome ye amede ncha amete ni achu ame ke Paulo ke Barnaba ke Antiochia ineji Yuda moni achole ba saba hunle ke Sila bemeneji hena no bi ye nyemi me late ni amemwa Wolo ame ha ame ake bofo ile ke onupa ile ke nyemi me le mimbi nyemi me ni je majinle ate ni Antiochia ke Syria ke Kilikia le jogban ake ni wonu ake wote mekome bagbanye na ke wiemo ekrokome ni ameka futu ni dwemo che je wo fam ake ameba fe na kan hiwole esa wo hi ake ni wona efe Ekome ne wo famome wo ba fata Barnaba ke Paulo ni wosumo ni ji gbeme ni ke amewala engmeshi ye wonu ncho Yesu Kristo gba hiwole hi ni wochu amenyemo no ewole wochu Yuda ke Sila ni amehu ameka amedan wiemo abajaje ni bi ne amechonye ejake esa momo kronkron le hie ni esa wo hu wo hie ake wo kechachu kroko aka trenye ake jani ni he hia na no ake nyehi loi ni agbe aha woji nke la ke kolo ni ashoton ke adwamambo keji nyewi nyehi keje eneme ahile nyefe jogba nyehi ashijogba beni awo meni achulegbe le ameba Antiochia na ameba bu asafo munle na meke Wolo le hame ni beni amekanile amemi sha mehe yehewale ni iwu amele hewo shi Yuda ke Sila le akeni amedi enche hu gbalo eji amehewole amewie san ke sheje nyemi mela mi ni ameke wu amehewale ni beni ameye be fio yejenle nyemi mele wu amegbeye hejole mi nkete meni chu amele ango shi Sela le isaihi ake ehije shi Paulo ke Barnaba hi Antiochia amechoni ni amejaje nunchole Sane papale ni mekrokome pi hu fe na kainon Paulo ke Barnaba glami shigbi kome asele Paulo ke Barnaba ake awokun ose wa asra wonyemi mele ye manfe ma ni wojaje nunchole wiemo le ye mi le mi ni wokwebo na ameyo ni Barnaba tawa ake amengo Yohane ni achole Marko le amefata amehi shi Paulo le susu ake esa ake ameango moni pale ya amese ye Pamfilia ne ka ame eya nuchumole amefata amehi no ewole ifebe ahu mponi iha amemengla ni Barnaba ngo Marko ifata ehi ni amechonlele minkete Kipro
Shi Paulo le efasi la efatehi. Ni beni nyemi mele tu le wo nyungodromo le den le Paulo yimi. Ni echo Syria ke Kilikia ya wa Safoele ahiwale. Yitso Nyɔŋma ke Ekpaa. Paulo ke Sila ngo Timoteo. Kakani Paulo ba Derbi ke Listra. Kaselo ko yeje na chole Timoteo. Enyele Yuda yoko ni wie mola yi. Shi echele hela nyoni. Ni nyemi mele ni yo Listra ka konun le Yehuda si papa. Paulo minta oneke kaselo na aya. Ni engole fole ketia ye Yuda fo ni yo je ni an la hiwo. Ejake amefe ameliake echele hela nyoni. Shibeni amekpa majin la anole. Ameke mla ni bofo ele ke onupa ele ni yo Jerusalem le wo le ha ame koni ame yino. Agbene asafo ele nahiwale yehemo ke yelimi ni ame yifa daagbi. Paulo nina ye Troya. Shi ake ni mumo kronkron le echi amegbe ake ameka wie mo le amechon ye Asia hiwole. Amefomi ye Phrygia ke Galatia shibon le no. Ni ameba misia nia na ameka ake ame ate bitinia. Shi Yesu mumole egme amegbe. Keke ni amechon misia na ameba Troya. Ni nyon le Paulo na yeni na miyake nu Makedonia nyoko damoshimi nkpale fayake ba Makedonia no ba yobu awo. Shibene na nine lepe amrole watawake waya Makedonia. Ije ake wakose ake nunchole eche wakemi ya jen konuwa jaji Sane papale wachon ame. Lydia chui chakemo. Noewole wafankeje Troya ni wonyete kete Simotrake ni enoje chalomole waba Neapoli. Wajejenle wate Filipi niji Makedonia shikonle no manwulu ke Roma ashimomohile. Ni wahineke maneme bi plan. Eja omogbile nole waje malemi wote faakuna. Eni wadwemo ke wake asolio yele. Ni wa atrashi. Ni woke yene babu amehina ejenle rie. Ni yokona chole Lydia niji ko jan hon loko nije Tiatira malemi ni shonyumogbe ele hunu. Lenu chole gble twi na ake ebo ni Paulo yole twi. Ni bene baptisle ke wele Ekpaa ofa ake kaji nye bumi ake mi henu nchole mi ya nukwale mile no lenye ba mi wele ni nye ba hiajen ni ehia wa hu ni wokple. Paulo ke Sila chunwo shigbi ko beni wo ya heni asolo yele chulo yoko ni klamo mumo yo emi ke wo bakpe eke klamo le ha enu nchome na ni mpi enye wo ke Paulo se ni blo ake nekegbe mene ni ngoni yo nwe shon le tujiji ame ni amemi njaje yira hremo gbele amemi nchonye ni fe na kan gbipi shefe Paulo ahunto ke hoyi na echohe na eke mumolake mi fa o ya Yesu Kristo gbe mi ake ojemi na ejemi ya na kan gblecho ale nonon bene enu nchomele na ake ameni na mohie no kamole elajile amemumo Paulo ke Sila ni amegbla amekete lumela hie ye jirale no ni beni amekpla amekete asafo achemela hiele ameke nekegbe mene ni ji Yuda foile ewowo malemi hihri ni amemi chonchon kusumi kume ni wo ake Roma mbile wo behegbe ake wo momi lo wo yono ni mambile hu teshiwame ni asafo achemele ha akplo ametade ya mehi ni amefake ayi amekpaa ni beni achu amekpaa piile amewo amechun ni amewo boklefo akwelo le kitake eke amato hwehwehwe ni akeni awole ne kenkita hiwole echi amewo chun ni yose gbele minton ni ebo amenajin apa ni nyontenle Paulo ke Sila minsole ni amemila ameminje enyumoyi ni boklefo ele mimbo ametoi ni trukale shikpon hoso wa ni chule foundation le hoso ni amole shina ele fe gble ni amefe amekpa le proke beni gboklefo akwelo le hele shikeje womi ni enake chule na shina le fe kamole iglaklante
nikule ibagbehi eja ke susu ake boklefo le ejufue shi Paulo bokegbe ni waike ka fo he fonko shi wo fen wo ebie keke neche ni abahale kane ni eshafo eke botechulemi ne ke hekpopomo hogbe Paulo ke sila hie ne ke amejipo ne ke nunchome meni sanima fe na hremi yiwala ni ameke hemonu ncho Yesu Kristo no ye ni ahrebo ko wele fen yiwala ni amejaje nuncho le wiemu amechon le keme fen ni yo ewele ni enwu amenaka nyon le mi mlechwa le mi no ni efo amekpa la na ihame ni abaptist le ke ewele mi bi fen amro le no ne ka mete ewele ne ya ngma amokpon ne mi mfrile ke ewele fen ake ehe nyumono eyi beni di cherile asafo achemele chu asrafo ebake mwemo gbemela he ni ameya ni gboklefo akwelo le jaje ne ken wiemo ene echon Paulo ake asafo achemele echunke bake agmenyehi na ewela agbene nyeji akpo inye aba ajugba shi Paulo ke amake wo ni Roman bi jiwo ni abuko wo fole ameyi wo ye jira no ni amewo wo tunhu ni kpaako amehwo wo nigi elo da bida shimon amedi encha ameba ni ameba jiewo na asrafo le ajaje ne ken wiemo ne amechon asafo achemele ni beni amenua ke Roman bi ji amele ameshegbe yi ni ameba kpa amefai ni beni ameji amele ametutu amake ameje manle mi shi beni ameje twinla mi le ameteli de awele mi amenanya mi mele ni amesheji amemi ni ameyin amete Yitso Nyɔŋma ke Kpawo Paulo ke Sila ye Tesalonika Paulo ke Sila chon Amfipoli ke Apolonia ni ameba Tesalonika heni Yuda foi akpe hekuyole ni Paulo te amengo tamoboni ifofe mole ni eka ameya yiyi ye ngmalela hehe jomo gbi eteson ni echomi ni eka ngmalela mi saje chona ake ja Kristo le na manihu ne eteshikeje gbohin aten ne saeke Yesu ne mohesane ni mi jajo mi chon yele leji Kristo le ni amete me Ekome heyi ni ameka mehe pete Paulo ke Sila he na kan no he la bi nyumogbe shelo ele ateme babao ke ye hie na no bi le hu pi fe shi efe Yuda fo ekrokro me la tan ni ame akpla ni ahechua lo ele atehi fonjin ko ma me ba fata mehe ni beni amefe asafo yule ame o man le mi hri na ame atu a Yesu wele ame minta wake ame kpla Paulo ke Sila ame aha manle shibeni ame na amele ame kpla Yesu ke nyemi mela te me Ekome kete manlo nupa la hie ne ame bula ke meneme ne ame chonje hie abushin le eba bi Nɛɛhu ni Yesu ehere ame ye hia ni ame fe ame kun kaza mrale no ni ame ko ake manche kroko ye ni ji Yesu ko ni ame ha mambile ke manle mi onupa ele fe ejija ke ne ken wie mo ene ni beni ame he se da mo ni ye Yesu ke me kroko me la denle ame ngme ame he Paulo ke Sila ye Beroya ni amole nyemi mele je Paulo ke Sila gbe nyon kete Beroya ni beni ame shejenle ame abote Yuda foele akpe hele mi shimene me asuhi femeni yo Tesalonika le ni amele amehere wiemole ka ametwi fe ni dagbile amekpa malela mi ameko ake ni bi ne ye mi nakan lo hewole amete me pi heye hela ye ni yo gbe ke hi hu pi shibeni Yuda fo ni yo Tesalonika le nuake Paulo ajaje nyumo wiemole ye bere ahule amebaje hu ni amebawo mela yi ni ameha amejija keke ni amrole nyemi mele ya je Paulo gbe ne ya nshona gbe shi Sila ke Timoteo himberoya meni ya je Paulo gbele kelete atini ton ni beni isha me ake Sila ke Timoteo abayengo yale ameyimi amete Paulo ya atini beni Paulo me Sila ke Timoteo ya atini le
enake ejimani eyi obon ka magan son ne haule ne wole eke yuda fo eni okpe hele ke hela fo Enyumɔ gbe ye shelo ele ke meni kele pe odagbi ye drale no le yiyo shini le lo eniji epikorio meke stoa mele ate mekome kele tana ni mekome ke meni po na fu chene tawo eke ni mekome hunke etemomoni jaji omanse jimawo jiaye Sane chon amekene ejake ejaje Yesu keshitele hesane papala echon ame ni amengon lekete Areopago kojomo hele ni ameke ani oha wole no chomo he ni oyuo he ne ejake oha woto enu manse sanji he wole womente oshishin wole shi atini bi fe kegbo ni yo jenle no ne hwa me peji Sane he kogba ke Sane to ebo ni Paulo yadamu Areopago leten neke atame atini bi mi yo ye ni bi fe mi yake nyeja awojin pepepe ejake beni mi ho ni mi kwani ni nyejale mi na foundation la ateko hu ni amaye no ake Nyɔŋmɔ ni alele non no ewale woni nyelele ni kele ni jalele le no ehesane mi jaji o mi chonye ne Nyɔŋmɔ ni bojele ke emi ni bi fele leje nwen ke shipon nu nchole ehin solomochi na ka niji ma mi ni asan akagbe me aniji jale tamomoko ni no ko fionle lemo eden wala ke mumo ke ni nfe jo ha agbe me fe ni la ko me ekebogbe me adesan fe ni amehin shipon le fe no ni yino eni etole ka meshile hele ahunsun le ekpamli eto momo koni ameta Nyɔŋmɔ segbe ake aleno ka megbugbu shinle ame analelo chebele eke wote mokomoko te njeke ejake emi no wo hie kamo ni wo chi owo he ni wo yoye tamoboni nyede nche nyela la chamele Ekome hu ekele ake shile no ehwe eji wo hu shika Nyɔŋmɔ hwe eji wole esa ake osusu ake Nyɔŋmɔ sule tamoshika lo Yitso Etɛ lo teko ni gbomoke enga ke Ejwɛ mofe ne wole beni alele Nyɔŋmɔ ekun ehie fono shi agbenele ewo gbeme fe ni yo he fe he kitake amechake ametwi ejake etogbiko nono ni ba chonu ni etoleno ekojoje munle fe ye jalena ni ekeshi ni etele kejegbohin atenle ma enenomi iha mo fe mo shi beni amenugbohin ashite hele mekome ye he fe ni mekome hunke wo sa wo bo owie mo na eto eko no ewole Paulo shiame shi he kome ka me he pete he ni amehe ameye amete mekomeji Dionisio Areopago nyo le ke yoko ni achole damari le ke mekrokome ni fata amehe Yitso Nyɔŋma ke Kpaanyɔ Paulo ye Korinto ni na asele Paulo je atini na eyi nkete Korinto ne ana Yuda fonyoko ni achole Akila ni afole ye Ponto ke nga Priscilla Akila je Italia ba echeko eba ejake Kaiser Claudio efa ke Yuda fo efe aje Roma ni Paulo te amenwo ni akene ekele fe chuoni chumoko mehe wole eka amehishi ni chuoni amenu chumo na eji bu fe mo shinda hejo mogbile Paulo ya yu echon me ye pe hele ni ebo mode ake echake Yuda fo ke hela bile Shibenisila ke Timoteo je Makedonia bale Paulo hiendo ye wie molehi ni eyoda seveveve echon Yuda fo elake Yesu ji Kristo le shaka ni amekuena ni amewi omusubo wie mo ehiwole Ekpaa he hwe ameno ni ka amake nyela abu anye yite mile sonko wula mi kejebene no ke ya ne mate je majabila ngo keke na ejeje na ete Enyumɔ jaloko ni achole Tito Yusto ni eshi apetekpe hele ngo shikpe hele onupale ni achole Crispo leke ewe munle fe he nunchole no ameye
ni Korinto bi la te me pi hu ni nuwie mole amehe ameye ni abaptisa me ni nyonle nunchole ke Paulo ye ni na miake ka shegbeye shimon wiemo ni okamona ejake mike oye ni mokomoko etanhe ni efenhu efonko ejake miyeme pi ye manemi ni ehijan afiko mekenyo je Ekpaa echonyo wiemole ya meten Shibeni gayo yo amralo ye akayale yuda foele ke dwemo kometeshin wo Paulo ni amekpla lekete kojomo sen le hie ameke no na wo mela yi ni ameshimla lesa mejanyomo Shibeni Paulo bagble na pele gayo ke yuda foele ke yuda foe ejiju ke fon Sane ko nikunle esa ke mabonyetwe shikeji wiemwe lo gbai lo nyemla le hisanji komenile no lenye denje nye kwano eja ka misumo aka mi kojo ne kensaji na ehwia mekeje kojo mo sen le hie keke ni hela bile fe mo pe helo npa ni achole sostinile ni ameyile ye kojo mo sen le hie shikayo ebu eneme eko Paulo kuese kete Antiochia beni Paulo ehije ngbi plan sele ekenye mi mele yeshe ni ebotelele mi nkemi ya Syria ni Priscilla ke Aquila kelete ni eashe ye Kenkrea ejake ewoshi ni ameba Efeso ne ka megbula mi eje ne tekpe hele ne ke Yuda fuele ya yiyi ni beni amekpale fa ke eche ya mengofiole ekplen Shimon eke ame yeshe eke kaji nyongo minsmole makumise mabanye ngo eko ni efa keje Efeso bene akple ke Kazariale ete Yerusalem ni anga asafole ni eyi ete Antiochia ni ehije mfio ni nosele eyi mieko ni akpa Galatia ke Frigia shikonjin lano ewo kaselo ele fen ahiwale Apollo ye Efeso ke Korinto Yuda noko ni achole Apollo ni afole Alexandria le baf Efeso Apollo ne enache ni lingmalele jugba hu achonu ne nunchole gbele heni ni eye eka ye mumomni ni ewo ni chon Yesu heni mficho che Yohane baptismo le keke ele ni ebu enwie mo ke eka ye pe hele shibeni Aquila ke Priscilla no hele amengole ke ba amengo ni amechon le nyungo gbele ficho agbene etawa ke eya akaya hiwole nyemi mele ngma Wolo amekewo kaselo elanga ni amehre la tu ni beni ebajenle ewame ni echondromo no ehe eyele babao ejake ekehe wole kun Yuda fuela na ye manhie ni ke ngmalele chon amefan ake Yesu ji Kristo le Yitso Nyɔŋma ke Nɛɛhu Paulo ye Efeso beni Apollo yo Korinto le Paulo ya kpagon no majinle ano ke baje Efeso ni ebana kaselo Ekome ni ebi amake ani beni nyehe ile nyena umo kronkron lo ni amekela ke umo kronkron ko ye he ko jin onu ko tete ni ebi amake bele meni mi baptism nya wo mo ni ameke Yohane baptismo le mi ni Paulo ke Yohane baptismo le eke baptisme ni echake ametwi shi eke manla ke amehe moni ba yesele monu ameye leji Kristo Yesu le ni beni amenu enele abaptisa ame awonu ncho Yesu gbemi ni beni Paulo ke ni din ehwe ameno le mo kronkron le ba ameno ni amewie mo esrotoi ni amegba shi hele fe afe nyuma ke Enyɔ ni Paulo tekpe hele ni awie ke kan na echo ameni ke modembo no je teson ni amehe nyumo manche eli le hisane le ameye shi beni me Ekome waje ametwi ni amebo tue ni amewie chomo le he efon ye mela hiele eja amengo na eje kaselo ele hu ya mete ni dagbile eya yuo echome ye mokoni achole tirano le ni kasemo hele Enye na kanfe mo ahu afi Enyɔ son ni me fe ni yo ejale Yuda fo eke hela bi le fe nuncho Yesu wie mole skiva bi hile ni nyungo
mocho Paulo ni neno echuhe wale nuchumo ehu nino eka ahumpo ni ango eklala dukwi ke atade eha ni ntete aya ha hela cheme ano ni amehela eleta ni mmoefo le hu ji amemi shi yuda fo konfwe ni nye Ekpaa shi la teme kume hu ka ni ameke nuncho Yesu gbe afa meni mmoefo yo amemi la yake mina Yesu Kristo ni Paulo shiole osofo nu paskiva yuda nole bihin Kpawo jimeni fio nakan ninle shi mmofo le hre no ni eke ame ake Yesu le milele ni Paulo hu milele shinyele na mejinye ni gbomoni mmofo le yo emile tutu ame ni enine chu ame no ni fe ame butu ni ameka ame he ya ke pilamo dofwe ke je nakan shiale ni beni yuda fo ele ke hela bi fe ni yo Efeso le nuenele gbeye momo ame fe ni ame wonu ncho Yesu gbele hie nyam na akpa ni meni eheye la teme pi huba ni ame bajaje ame ni fe mo ni le fan ame chon ni nkunya yelo ele hu ateme baba oba ni ame ka ame wojin le babuashi ni ame sha ye me fe hie ni beni abunale efe Ejwɛ Etɛ kukujin akpe Nyɔŋmai Enumɔ neke he wale gbene no nunchole wie mo le chon ikehwere na yekuni saka fe mo ba Efeso ni ne asele Paulo to ye mumo le mi ake acho Makedonia ke Akaya ke Jerusalem ni eke keji mi shejenle ja mi akwa Roma hu shibene echu me ni somo le la teme Enyɔ Timoteo ke Erasto Makedonia le di enchele ehi Asia be fio shina kembela mi no le saka fe moko ni bateshiye chomo le hewon le eje hwemo ejake Ejwɛ Etɛ nga loko ni achole Dimitrio le ke Ejwɛ Etɛ fio ati mi solimochi ni ha nga lo ele na ni chumo epi echa meke me fe ni chona ka ni le ko le kepe ni eke atame nyele ake neke nga ne woke na woni mpile ni nyesa nyemina ni nyeminu ake je Efeso na keke shimo hwefio ni Asia fele Paulo ne ehame babao ayi echo ni ekpale ame eke ake ni ake ni jinfele je Enumɔ ni mi shegbe yake je woni chumo ne keke hegu oba agbo shimo wonyonwo yo atimi keke nam le Solomon wele hu abun le ahan nokunoko ni enunyam pete nkrele ni Asia ke je mu le fe hu jale ba butu beni nga lo le nuenele amemi wola pa ni amebla meke Efeso bi atimi le keke nam ni male mi fe saka ni ameka dwamo ko meche kete ni kwa mohele ni ameya momo gayo ke Aristako ni di Makedonia bi ni fata Paulo he ke fagbele shibe ni Paulo tawa ke eya mela tele kase lo ele kplele ni Asia lumela teme ko mehu ni di Paulo shenche mele chuengo abawole ngake ekakwe ni ete ni kwa mohele agbene beni me ko me blo nekele me ko me hu me blo ekroko ejake bele efe basabasa ni me kpoto le no hewoni ameba kpetete ake ni yuda fo ele chira Alexandro ise ke bahi egbe hewole me pi susu ake le eje ni basabasa leba sha Alexandro fo eni ni etao ake ejio ina echon mele shibeni ameyo ake yuda lojilele amefe amekegbe ko me blo afe ngletwa Enyɔ son ake Efeso bi atimi la keke namni ni beni man Wolo malole ekpata mele eke atame Efeso bi na gbomopo le ake atimi keke namle ke amaga ni kleke shikeje dio ngole Efeso bi amane iwulomo yo agbene ake ni ene hebe waneje hiwole esa ake nyefi odio nyaka fe gidigidi ko nyaka hine babie ameje Solomon weni njulo ele ameje Nyɔŋmɔ yo le hemusu bolo ehu no ewole keje Dimitrio ke na ne menga lo ele ke moko ye Sane kole kojo mo gbiye
ne amra lo fo ehu ye nye ha mekesane le aya me hie shikaji sajin krokoma na nyeta wole akwashon le ayeye mlana ejake ke wokwe ni ahile aba flo wona ye ngmene gbine basabasa femo le hewo ni wo besaneku ni wonye okeje wona ye ho femo na ehe ni beni ekenele ewu asafo legbe Yitso Nyɔŋma Enyɔ Paulo te Makedonia ke Hela beni gidigidi femo le se efule Paulo chun ayache kaselo ele kebengo ne wie chuame ne kame yeshe ne yimi nke mi ya Makedonia ni beni ya chonje nia ne ke wie mo epi wuame ngale eba kaya ne yenyoji eteje ni akani Yuda fuele ewoleka beni ehio efanke Asiria hiwole ete yake ekwese acho Makedonia eko ni Sopatri bero anyole ni jiperho bile ke Aristarko ke Sekundo Tesalonika bile ke Gayo Derbe nyole ke Timoteo ke Asia bi ni jitihiko ke Trofimole ke lete Asia mene mechohie na me amewo ye Troya ni wole wofankeje Filipi ye akpitigbin le ase ni gbin Enumɔ sele wo asha mengo ye Troya ni wo hije gbi Kpawo Paulo ke Troya safole yeshe shi ochile Klɛŋklɛŋ gbile no beni wo babu awo hina koni ame Yesu omo ni enile Paulo wie chon ame ni eka wie mo le heke ashi nyonten ejake keje cherele ibayi mi ni asukane pi enwenchule mi heni ame babu ame hina yele shi oblanyo ko na chole yutiko le tasanflena ni woni chi lole ejake Paulo wie mo le se jeke ni woni mo le son ha Ekpaa keje sodo etenle no ibagbeshi ni ayawole ni egbo ni Paulo plekeshi ni abueno ni efuale ke ni kafia ho ejake wala yemi ni beni eko ke ba ekonle eba kuma bolole ni yeko ni ekahe ewia ahun ke ashije cheremo welen keke na yimi ni ameka gbekele teshia na ehi eka ni amemi sha mehi na akpa Paulo je Troya kete Mileto Shinwale wachohie kete lelemi ni wafankete aso ni wango Paulo yeje ejake Paulo lele eba acho shikpon hiwole boni etojino ni bene bani na wo aso le wole ni woba mitilin ni wofa yeje ni enoje cheremole wobashe kiyongle no ni enoje cheremo ekonle wobashe samo ni enoje cheremole woba Mileto ejake Paulo ekpemi ake eho Efeso he boni afeni ekache ye Asia ejake eyo ye ni ke ahole ashe Jerusalem Pentecost bile Paulo ke Efeso nukpa ele yeshe ni eje Mileto echu Efeso ayakpe asafole mi onukpa ele abahale ni beni amebe ngole ika amake ni eleboni michon ni kenye hishi be mule fe keje Klɛŋklɛŋ gbino ni mi baisha ne ni mi ke heshipa adwemmo fe ke ya fonu ipi ke kai ni bamino e Yuda fo akawela mi le somo nu nchole boni mi shu noko ni heyo se na mo hanye no ni mi jaje mi chonye ye fan ke shia fe shia hu ni mi yoda se mi chon Yuda fo ke hela bi fe ake amekpale ke banyumomo ni amehe wonu ncho Yesu no ameye ni agbenele na efimi ye mumomri hiwole mi ya Jerusalem ni mile no ni baba mi no eje akeja no ni mumo kronkron le iyo odase fan ye manfe manno ika ake chunwo ka mane hunu emi omile shikele mi bu mi wala ake ejira wa hami boni afeni mi ke mi she agbe mi gbenye mole ke somo ni mina ye nuncho Yesu den ake mi ye ni modromo le he Sane papa le he odase fan le na ni agbenele na miliake ye me fe ni mi nyenyete mi she nyumo manchere le he Sane le nye na mi hie don ne wole mene gbine mi odase mi nchonye ake mi ye nyete mokomoko la ison ejake mi jaje nyumo yinto mun le fe mi chonye ni mi shu ekono ne wole nye lia nye he no kwemo ke toku le fe imomo kronkron le
ewonye amenokwelo ele koni nyele nyumo asafole ni ekele dienche ilahile ejake miliake kemi kpamihile klajin fulo ba abote nyete ni amebanto kule yi ni nyedenche nyete nhule ini yuani ni eja ateshi na me akpra kaselo ele amehwe amese no ewole nyesra nyeka yake afiete son mike ya fonui efon nyete mofen mokokobo nyon keshanele ni agbenela nyemime mintu nyemi wonyumo ke dromo wiemo leden le yo hewale ni eke aha nyana ne amoshi ni eke gboshi ni le ahanye yeme fe ni achuwa mehele aten mihi eko nyete mokoju ete lo shika lo atade no nyedenche nyele ake ni hiame keme ni kemi yole ne kanyidi ne no nchuheni ike fe chonya ake na kensa ake achuni ni ake ya abo ameni behiwale ni aka enu ncho Yesu wiemo ni ledenche ewiela ake no hamomi ye jomo fehimo beni ewie nekele ekrashi ne ka mefen sole ni amefen amefo bloblo na akpa ni amegbegbe Paulo kweno ni amehwehwo ina ni no ni do ametiti di wiemo na ewie ake amena ehi edonle ni ame ajelegbe yeleleleme Yitso Enyɔ ka Ekome Paulo te Yerusalem agbene benu oka megbla mile wofa wonye ten kebako ni nojeche mole wokeba rodo ni wojeje woba patara wona lele kuyeje ni mi ya Fonikia ni wobotemi ni wokehwe no shibeni Kipro tu a wohiele wotwale wofa beku ni woba Syria ni woba kpleke ye Tiro ejake jen abaje lelele mi niye beni woba nakaselo ele ohije ngbi Kpawo ni amechomo mole no ameke Paulo ake eka Yerusalem ni bami ake beni woyegbin le wotanle wakehwe no ni ame ka mengame ka me bi fe baje wogbe ke ashima le klotia ni wokrashi yenshole na ni wosoli woyeyeshe ni wobotelele mi ni amehu ameku amesekete ameshian shinwole wojetiro wobatolema ni woyanganye mimele ni wakame hishi gbikome enoje chere mole woyi nkete Kazaria ni wabote Sane kpakpa shelo Filipo ni jime Ekpaa la atem mokome lewe ni wakele hishi ni ebi ye oblaye Ejwɛ nigba beni wo hishi gbi plan ye jenle gbaloko na chola gabo leje Yudea ba ni beni eba wonle eko Paulo hefi nole ni kefin le dienche eniji ke naji ke boni momo kronkron le ke ne no moni ni niji hefi no ne ke Yuda fo le ba file ye Jerusalem ni ame angole amewo de majabi la den beni wonwe nele wakajembi le fe pa Paulo fa ake eka ya Jerusalem le shehere no eke mene nye fio ne nye minfo ni nye ke minwo mi areho mile jefin keke misa mi hemito shimbo gbele dienche enu ncho Yesu gbele hiwo ya Jerusalem shiake ni egbe hiwole wo fe din wo ke afe bo ninu ncho le sumo ina kan gbe la sele wo to woni ni wo yi nkete Jerusalem ni kaselo enije Kazaria la teme kumeke wote ni amehawe ato nansin Kipro nyoko niji kaselo kejeje mole mo Paulo yasra Yakobo benu oshe Jerusalem le nyemi mele hrewa tu ni noje chere mole Paulo ke wote Yakobo mo ni onupa ele fe hu yejen engame na egba me ni bi ni nyumochon esuomo le no echu yeje majin la ten le Ekome shibeni amenu le ame onyumo hienya ni amekela ake anyemi kwamo Yuda fo akpe abo ni ehe yi ne ni amefele mlalehe hedolo eji ame shi abata o Sane aha ame ake ocho Yuda fo ni yoje majin le aten le ake amekwa Mose ni oko ake ameka flame bi aketia ni asan ameka nye amekusumi ase agbenele te afete ofe boni fele ame anu akoba
no ewole femo no no ko ne wa hi Ejwɛ ni ewoshi ngo ame no ka me fe aya chunyehe no wo no ni ahale o ha me ko ni amesha me yi ni mele fe ba nake sajini abagba yo hele ekweku be mi shimbo bodi enchetete oba oje yemlale na ni oyono shije majambi ni ehe yela hiwole wodi enche wonma ni wokpe mi ake amekaye nekeni bi na ekuno shimon amehi wojin afole kela ke koloni ashoton ke adwamambo keke ni Paulo ngohile ni enoje cheremo beni eke amefe echu amehele ebote solemo wele ni achombe no ni hechumo gbila na gbele bashe ni abasha afole ha amete mo femo amo Paulo ye solemo wele shibene hwefio ni agbegbe Ekpaa ole nale Yuda fo enije Asia le nale ye solemo wele ni ameta safole femi ni ameba mole ni ameblake ata me Israel bi nyeba fata wo he na nule ni Nyɔŋma ne kemlale ke bi ene hisane efon echome fe ye hefen hele ni esa ke hela bi ebasolimo wele ke babule he kronkron Nɛɛhu eja ka menale ke Trofimo ni je Efeso le ye manle mi momo hiwole amesusu ake Paulo kele basolimo wele ni mamun fe bu ni mambi le shafu ke babu amehina ni amemo Paulo ameglale ke jesolimo wele ke jikpo ni amro le non le angamo shinaile shibena mehiola amegbele atwa asafo ache nupala adafia ke Jerusalem fe efe gidigidi ni amro le enwa asrafo ke asafo ache me ne ka mekple ke shikefue ke banina ame beni ame na asafo ache nupale ke asrafo ele amefa Paulo yi keke ni asafo ache nupale chibenke ni emuemi ni efake awole kosonkoson Enyɔ ni ebi monijile ke no ni efe shibeni asafo le me Ekome mi mblo mi nke nekele me Ekome hu mi mblo mi nke nukrokro ni ake ni ho fe mo le hiwole enye na no kwalele efa akela ya mo le mi ni beni esha tra pe la nale eba mi ake asafo le gidigidi fe mo hiwole asrafo ele wole eja ake mambi asafo yu le nyese mi mplake akela ya shibeni ake Paulo babote mo le mile ebi asafo ache nupala ake animi ehegbe ake nike owie mokolo ebi lake ole hela wiemo bele je boji Egypt nyole ninyise ne ke atoache mo ba ne Ekpaa hi awuye lo ape Ejwɛ ehwese kete ngale nole ni Paulo ke mile Yuda nyojimi ni mijetaso kiliki amanko ni yogbele mi shimi npa ofai mmemigbe nimike man la wi ibeni enmelegbele Paulo damatra pe lano ni efoman le ni menije njo ko ni nle ewie ehibrewie mo mi ke Yitso Enyɔ ke Enyɔ Paulo jiena atame ka nyemime nyebo amina ni mibaje macho nyene toe ni beni amenu aka hibrewie mo eka amewiole amefetin fechuchule ne ke Yuda nojimi ni afomi ye taso ye kiliki amun shi manemi alemiye ni Gamaliel na jana chosemiye ye wochemela mlale na ficho ni mihi edo nyumo sanehe tamoboni nyefi ogmenene ni miwa ne ke chomo neyi ke ashi ogbelemi ni mifimo hi ke ye fe mi ha ni ayawo amechu boni osofo nupale tete ka onupale fe anya yemi odase amede mi ngowo jinkeje nikule ni ke ya ha minyemi me ni Damascus ni mi afimo me ni ojenle hu ke ba Jerusalem kona agbla metue sheba mi ake beni minyegbele no ni mi babenke Damascus afe hunu damo mile trukale lako nipe mo na awa jenwemba bolemi ni mi flo mi gbeshi ni mi no gbe ko ke mi ake so mebo wa mi yi mi henu ake
bonamo nuncho ni ekemiake mi Yesu Nazare nyole ni owale yileni shimeni keminyele na lale shi moni kemiyole amenu egbe ni mike eni mafe nuncho le kemiake teshi no ya Damasco ni jen achon ni bi fe ni ato ake ofeleye ni ake ni mi na ni ndon ye na kan lale pe mo hiwole meni keminyele momi ni nemi ame ya wami Damasco shinu nko ya je ni achole ananaya ni eshi onyumogbe ye mlale na ni Yuda fuele fe ni yo jen le yue hi papa le ba mingo ni badamo mi mase kemiake anya mi so na ni ina kan mletwale no ina le fan neke wacha manyumole halao eto ni ole esuomo na ni ona nyumo jalole ni onu eda ngbe ejake oba chon ehi odasefonyo kono ye ni mfia ni ona ni onu la ehi odase ochon gbe mefe ni agbene na ba oshasha oshi deshi no ha baptisio ni afọ he ishaila ashia ho ni osole ochenu nchole ni ba miake beni mikumise ke ba Jerusalem eko ni mi solo ye Solomo wele efe tamono ni no enyomino ni minanu nchole ni ke miake fe mokpa no je Jerusalem oya ijaka membo mi ho dase no yole tue ni mike nuncho amede ncha ameliake miji mono ni sale mi wo me ni hio ono yole chu ni mi ya me pe hefe pe hele ni beni Ahwoi Stefano ohe odase ye lole lashinle mi hu me damoje ni mi na egbelele hetui ni mubumeni gbelela tade lahi ni ke miake ya ejake mi bacho oje majinle ni yo shon lango Paulo Roma nyule ni amebole to ekebashi neke wie moneno ni amewo amegbe no ameke akeneke gbomo aje shipon le no ejake esa ke ehioje shibe na ameblo na amekplo amehiatade na amegbo mulo amehwan ko yo mile asafo ache nupa le fanke akela ya mole mi ne ke akekplebi ata oyichon koni enaile no Sane hewoni Yuda fo eblo amewole nekene shibe ni afile ni abayi lele Paulo bi asafo ache ni damoshinle ake ni ehegba ake ni yo Roma nyo ni abukolefo kekplebi lo ni asafo ache le nuenele ete asafo ache ngupale ngo ni akela ake eni oba fe ne ejake neke bomone Roma nyo ni asafo ache nupale ba ni babila ake kemomi ani Roma no ji olo neke ni asafo ache nupale he no eke shika pi mi ke he neke manyo chomo nele ni Paulo ke shimile fo ake fo mi keke na amole no meni yata eichon le je mase ni asafo ache nupale hu ake ni efile hiwole beni ena ele ake Roma nyoji Paulo le ishegbe yi shake ni eta ele no hewon krede ni Yuda fo ele flo ena hiwole eno je che mole efenele ni efake osofo nupa ele ke akwashon le fen aba ni eke Paulo plekeshi ni ikele ya damo amehie Yitso Nyɔŋmai kete Paulo ka akwashon le wie ni Paulo teje hie kwa akwashon le hie kekpe ni ke atame ka nyemi mile heni le papa son mi keba mije ye nyumo hie ba shingmene gbine shi osofo nupa anana le fame ni damo ye masela ke agba inabuma ekeni Paulo ke lake make nyumo agbabu bo gbogbo ni ashahi otashi okojo mi ye mlale na ni osa oji omlale se ofa ni agba mi ma shimeni damo ye masele ke kwe nyumo osofo nupa le ojo ne ni Paulo ke anyemi mile ake osofo nupa ni eja ake agma ake ka ayo ma onupa he fon shibe ni Paulo yo ake amefa komele saduki fo eni ni amefa krokrole farisi fo eni le eboya kwashon le ten ake anyemi na mile farisi fo nyo jimi ke farisi fo nyo bi hu
hie no kamo ke bohi ashite le hewa akuju omine bene ewie nekele be ba Farisifo ele ke Sadukifo ele aten ni asafola mingba Enyɔ ejake Sadukifo ele ka ake bohi ashite ko be ni asan mwembofo lo mumoko hu be shi Farisifo ele ka ake Enyɔ le fen ye ni blomo babao bateshi ni mlachon lo ele ni yo Farisifo ele agbefan le teshi ni amebe ameke wana no ko fonko ye neke gbomo nehi shikeja le no mumoko lo nwembofoko kele ewiele no le nyaka ha woke nyumbo mi noa shibeni bele mi wale asafo ache nupale shegbe yake ekole ame achire Paulo mi hiwole efa asrafo ele ake ame plekeshi ni ame ashole ya amede ni amekele abamo le mi she no nyonle nunchole badamo ya masenike Paulo ha ochu anyomi ejake boni oyemi he odase ya Jerusalem ne ja oya yodase na kan no ya Roma hu ate Paulo yino apan shibeni je cherile Yuda fo ele pan ni amekamo kitan yake ameye ni asan amenu noko ja megbe Paulo dan meni pan ni amekamo amehe kitan na efe gbeme Nyɔŋmai Ejwɛ ni ameto sofo nupa ke man onupa la won ame ake wo ke kitakamo Ekpaa ake wasan wona noko ja wogbe Paulo dan ni wala agbene ni ka kwashon le fe ayake a osofo ache nupa le koni wole ekela akple ke shinke ba won tamononi Sane le mi ni ba ta ficho shin wole tani eshenye ngole wasa wohi wogbele shi Paulo nyemi yo bikonu amekawo nehi ni eyi nkete mole mi atwa Paulo adafi ni Paulo che asafo ache mela ate mokumeke ba ngone ke ngone kon blanyu ne no ke la ya asafo ache nupale ngo ejake Sane ko ni akele keke ne ngole ne kelete asafo ache nupale ngo ne akela ke bokla fonyo Paulo le chemikete ngo ni Ekpaa mi fa ake mi kene kan blanyu ne abongo ejake Sane ko ne ba ke o ni asafo ache nupale mo eninemi ne kelete afa ne abilake mesa no yo no ba ke mi ne ke Yuda fo ele efe Ekome ake ame ba pa ofai ni woni o ke Paulo akple ke shinke ba kwashon le hie tamononi Sane le mi oba ame ba ta ficho shibole ka akplame ejaka mete me fe Nyɔŋmai Ejwɛ ewoleka ni ameka mame kitan ake ameye ni asa amenu noko ja megbele dan ni agbenele amesa amehe ni amemimbo na wie motoi keke ni asafo ache nupale wo oblanyo legbe ni ewola akpo ake ka ake mokomoko ake ochi Sane neta ochomi ake Paulo ya ha amralo Felike ni eche asafo ache mela teme Enyɔ ke bengo ne ke nisra asrafo ha Enyɔ ke okpongo ache me Nyɔŋmai Kpawo ke aklo ache me hu ha Enyɔ ni ame akazeri agbeke mle Nɛɛhu mi nyesa akole hu nyetoa ni aha Paulo atano ni nyekela ya ha amralo Felike hwehwehwe ni Wolo ni keye mi ake Claudio Linzia mimbi amralo juno Felike jugba neke nune Yuda fo ele mole ni kule ameba agbele shibeni minamili ake Roma nyojilele mika asrafo ele temi ashonle shiake ni minta omale no Sane hewoni ameflo inale mikelete amekwashonle hie ni minake amemrale hewani je sajin kome ahewo ameflo inale shi Sane ko ni sagbele lo chunwo behi shibeni abatwami adafiake Yuda fo ele ewonu le kale amrole michuake akele abongo ni mifa enaflo le hu ake amebo hie ni ameba jaje sanjini amekele yole keke ni asrafo ele ngo Paulo tamoboni afamile ni amenye nyonle mi amekele ba antipatri ni je cherile ameha okpongo achemele kelete ni amele amekwa ameseke ba mole mi beni amesheka Zaria na ameke wolole ya hamra lole
ameke Paulo hu badamo ehie amralo le kane Wolo le na ebi le shikpon no ni eje ni bene na ele ake kilika ejele eke ka ona aflolo le hu bale no dani mabo to ejogba ni efa ake akelato Herode mole mi Yitso Nyɔŋma Enyɔ ka Ejwɛ Yuda fo ele flo Paulo na no se gbi Enumɔ le osofo nukpa anana kema onukpa ele Ekome ke mlale loko ni achole tetulo le bajen ni amebajaje Paulo hesani amechon amralo le ache Paulo keba ni tetulo bon ena flomo ni eke lumo felike oyi no ne woto an ejo baba o ni asan o shoni na monale ni bipi eba hingbe no yene ke shipon ne no Wahio ne fe keshida pi yegbe fe gbeno ye hefe he Shiboni afe ni misami se aka jeke tutu kohi wale mimpa ofai no bo woto efio ye omni hile na wana nune ake moko ni fite ome ayi ni emu atuache momumo ewo Yuda fo efe ni oje mu le fe mi ni asan eji Nazare me akule anakpa Eka Salomo wele bulemo ni womole ni kule waminta wa kojole ye womlale na shi asafo ache nukpa lisi aba ni ba shole ye woden ekana ni kelete ni efa ena aflolo elake amebongo ni keji bodienche obi na sanile o na sanji ni wo flo ena ye hiwole fe ni Yuda fo ele hu kamlin wao ni ameke ake sanji na ye minnakai Paulo na ajiemo keke ni amralo le fon Paulo ni ne ake Ejwɛ ni ewe na no ni eke ake ni mele ake oje oye shikpon ne no amralo eche hiwole mi na chu ijro ni meke ajie mi na ke obi mile o na ake bi Nyɔŋma ke Enyɔ pe ne ni mi ba ho Jerusalem ake mi aja nyumo ni asan amena komidan ake mi ke me mintana alo mimbu me ye Solomo wele lo pe hele lo manle mi ni asan sajini ameke shuo mi no ne amenye na amechon shino ni mi gba mi mfa mi ke oje na ake chomo ni amechole ake amale chomo le no na mi ja wo cheme anyumole ye mi he ni bi fe ni angma ye mlale ke gbalo ela mi le mi yo ni mi anyumo no ye no kamo ni mene mehu kwa ogbe ake bohi ashite ba bale ni jaloe ke meni eja fe ba tishi ene hewo mi ke mi he efon shinle boni afe ni mana he ni le ni sonko wulale ye nyumbo ke egbe me ahie ye ni bi fe mi shi afi pi asele mi ba ni mi ke ni abahami manle ni masha fole hu ene fe mo mi amena mi Solomo wela ke minchu mi he shamena mi ka safokole amena mi ke ho fe mo ko hu shi Yuda fo Ekome ni ja Asia le yejen ni sa ke kunle amebo hie ni ke ameye mi he sanikole ni amebajaje alo me na me de nchepo ke amena saniko na ja ye mi he beni me dama akwashon le hiele ameke akaja ne ke wie mo kome ni beni me dama amete ni me boake bohi ashite hewo nye kojo mi menegbine lekeke shi ake ni felike le neke chomo ne hisani pepepe hewole echi ameto neke keji asafo ache nupolizi abale makwenye sanile maye ni efa asafo ache lake eke Paulo ayato ni ha enahejole nike ehegbeme mi mbale somo lo sramole ekachi amegbe Paulo ye Felike ke Drusilla hie bi plan sele Felike ke nga Drusilla ni je Yuda yo leba ni eha ache Paulo keba ni ebo Kristo no hemo ke yeli Sane le toe beni Paulo yu ohele si beni eyu ojale ke enokwemo ke kojomo ni baba le hele Felike shegbe ye pan ni kela ke agbene ya feda shi kemi na mi hedikale machawe ko shiasan ehi eka no ake Paulo aha le shika na engmehi
wole echole kpitio ne kele bagba Sane shafi Enyɔ sele Porkio Festo ba ye Felike na jan ni ake ni Felike mi nsumo ake efe no ni Sayuda fo la ahie hiwole eshi Paulo echunle mi Yitso Nyɔŋma ka Enumɔ Paulo ke Sane le ha Kaiser yeli Beni Festo ba yamra lole enogbi etepe na eje Kazaria ete Yerusalem keke no sofo nupai ke Yuda fo la nupai le ba flo Paulo na amehale ni amekpale fayake amemintao na ekwa amehie ni echu na ango Paulo ke ba Yerusalem eje ake amewoka ko na amegbele yegbele no keke ni peso here no ake Paulo ye chun ye Kazaria shile de nche hu eche ni baya je iwola eke nye ha nyete ihe na no bile ke mi aya je ni kesane fonko ye nu le hele ni ameke ni bene ye afa egbe Kpawo Nyɔŋma ya menwole eyin ete Kazaria ni enoje cheremole atakojo mosenle no ni efa ake Paulo aba bene bale Yuda fo eni je Yerusalem le baba bolile kekpe ni ameke na flomo epi ni miwa bashwe no sha menye na mechon Paulo je na eke mitoko Yuda fo amlako nole asan mitoko Solomon wele lo Kaiser no hu shake ni Festo mi nsumake efe no ni Sayuda fo la hie hiwole eke Paulo ake o smako ya Yerusalem ni mi akojo ye jeme ye neke sanjine ahiwon lo shi Paulo ke Kaza akojo mosen le hie midamone heni saka akojo mi yele Yuda fo ele mitoko ameno tamoboni ole jugbanle no ewole ke mi yesane fonko ni mi fe noko ni sagbelele mi kama agbele shike sanjini mene me flo mi na ye hene ekweko be mi le moko nye ekemi awo ameden mi ke mi Sane le mi ha Kaiser yeli keke ni Festo ke ajinafo ele harami ne ke ni oko Sane le ha Kaiser yeli ne Kaiser ngono ote ake Paulo ba Agrippa hie nigbi koma sele mancha Agrippa ke Benike ba Kazaria ni amebanga Festo beni ameyegbi plan ye jenle Festo jaje Paulo Sane le echon manchele neke nunko ebie ni Felike shile echun ni beni mite Yerusalem le osofo nupa ele ke Yuda fa nupa ele ba mingo ke ehe na flomo ni amekpa mi fayake mi bulefo ni mitohe mi ha me ake ebe Roma mbi amla mi ake ajo omokono aha ina flole jamoni aflo enale ke meni ya flo enale ekpe hie ke hie ni mole enahigbe ejie inaye Sane amekefon enole hiwonda no ewole beni amena bakpeshi ye biele mi ke shasha oshi shi enoje cheremole mi atakojo mosenle no ni mi fake akenu laba shi beni enafrolo ele badamoshinle ameke sajini mi susule aten Ekome flo ba eba flo ina shimo ama mediencha amenyumo jamo iwaneje sajin kome ke Yesu koni egbo ni Paulo manomi ake ehie kanle hisajin amehie keba ni ake ni mile boni mafe mata oneke sajin ne amehi wole mi bila ake ismake Yerusalem ni aye neke Sane ne ye jen lo shake ni Paulo bi ake akele ato ni Kaiser denje aya ye Sane le hiwole mi fa ake akele ato ke ashibe ino ni maha akele aya Kaiser ngo keke ni Agrippa ke Festo ake kule masumake ni denje manugbomo ne dan riemo ni ke wole ubanu no ewole enoje cheremole Agrippa ke Benike wula kinkan keba ni ameka asafo achemenu pai ke manle migbeme agboile babote Sane to ebo hele ni Festo fa ni ake Paulo ba ni Festo ke manche Agrippa ke nyeme fe ni nyeke woyo bie nyeme nanu ne ni Yuda fo asafo munle fe bakpa mi fai ya Yerusalem ke bie fe ni ameblo ake esa ake ehioje ndonle shimile ni na ake efe konoko ni sagbele ni ake ni ledenche hu etu Sane le ewo Kaiser den hiwole mi kpem ni ake
maha akelaya shimi besani krede koni kunle magma maha kaiser no hewo hu ni mikele banyehie ne ni titrile bo manje Agripa ohie boni afeni keji ata Sane le minle mana no ko magma ejake efiomiake ejake ake boklefonyo ko majio ni achono ni ake efe Yitso Enyo ka Ekpaa Paulo ye Agripa hie ni Agripa ke Paulo ake ama ogba ake oklo ogbe keke ni Paulo fon ni eje na eke mancha Agripa eji mi she Sane ke ha mi ake ibaje mi na ngbene yo hie eni bi fen ni Yuda fo ele flo mi na ye hele hewo ejake ole Yuda fo ele akusumi ke wane je sajile fen jugba me wale mi pa ofa no mo twishi obomitue Yuda fo ele fen le mi jemba keje mi blahia boni mi himi man le mi ke Jerusalem mi ha chuchule ni keji ameme nsumake ame aye Yuda sele amele misa keje shishinje le ake mi ba mi je ye wo jamo le mi nku ni yo veveve fen le chomo na ake farasi fonyo ni agbenele shini nyumo ewo wochemele hie no kamole hiwo midamobie ni akojo mine nono wakuche nyuma ke nyole hie ka ake amenene ashe hiwo ni amehie jamo mi wa nyonke shanele mancha Agripa neke hie no kamone hiwo Yuda fo ele flo mi na ne meba mo ni nyebu ake ibemi ake nyumo te ogbohi ashile shimidi enjehu ife mi ake isa ake mafe ni mpi kaku Yesu Nazareth nyole gbele na ni mina mefe na kan hu ye Jerusalem ni ake ni mina hegbe ye osofo nupa ele adenle mi wo me kronkron ile atem me pi achun ni ke abagbe amele mina ye mieko ni mi fo ameyiwa ye pe hele fe ni mi nyo ameno ake amewie musubo wie moe ni mi ya meheseka koniwa ni mi wa ame ke ya majiase Paulo gba etu ichake mohesane ene mi hie ni mi fangbe ke mi ya Damasco ye osofo nupale ahewale ke gbegmena ni hwane fintin beni mi nie gbele nole manche mi nala koni kpo ofe hunu jenwen ba bole mi ke meni ke mi niele ni beni wo fen wo gbegbe isile minu gbe koke mi rie ye Hebrew rie mole mi ake so mebo wa mi ewa ha ake o fanti a oshikolu akpra mochole na dadile ni mike bonamo nuncho inuncho leke mi Yesu ni owale yile ni shite shi no damo na jiano eja ake ene hewo mi je mi hepo mi chon o ne koni mafe o son lo ke odase fonyo ye ni bi ni ona ke ni maje mi hepo ma chon o ye hewon lahi ni maje o keje manle ke je majinle ni mi chon o ke ya amengo ne aden ni oyagbele amehimei koni amepale keje dumi ke ba lalehi keje abonsan hewale mi ke ba nyumongo ni amena amehe esha ifa ke gboshi ni ye meni ake mino hemo ke yeli efe ame kronkron le aten Paulo gba enuchumo hesane no ewole mancha Agripa migbo no ni ajekpo keje nwe achon mi le notwe shimo mi jaje mi chon me ni o Damasco le chuchu ke me ni o Jerusalem ke Yuda shipon le no fe keje majin le hu ake amechake ametwi ni amekpale ke banyumongo ni amechu ni nisa twi chake mo ene me ahewo ni Yuda fo ele momi ya Solomon wele ni amekamigbe shinyimo yeli ke bu amona mi ke damoshi ke ba shingmene gbine no ni mi yo dase mi chome bibi ke me wujine ni mi rie moko ake jani ni gbalo ele ke Mose hu ewie ake ibabale boni Kristo le ba na amane hunu boni ba chon krenkren mo ye gbohin ashite le mi ni iba jaje lale hesane echon manleke de majinle beni Paulo je inane kele festo kagbe ni wake
Paulo seke oyone Wolo nkase mo son eha oyo seke ne Shi Paulo ke miye ko seke Festo lumodro Shi anukwale ke hie shika mo wie mo emi ne ejake manchele mi wi ke kan mi chon le ne le saji ne ami ni mi pa shiake ni bi ne ekoye ni akete ile ejake jete mo heko afe ne ye ndo ohio ogbalo ele oyo manja Agripa miliake ohio oyo shi Agripa ke Paulo ake hwefio no hamacha ke midwemo ni machon Kristofonyo ni Paulo ke mina nikule ni mohamba min ake hwefio dio hwepidio je bo ko mekeke shimo me fe ni bo mi to enmene Nɛɛhu chon tamomi shi gbokle ne eko keke aka wuame keke ni manchele ka ambralole ke benike ke meni trasin letishi ni amete afa ni ame awie ya amete ake no na efe ko noko ni sagbele lo chunwo ni Agripa ke Festo ake eji nu ne ke Sane le ha ko Kaiser yelikunle anye he agme Yitso Nyɔŋmai ke Kpawo ake Paulo te Roma ni beni akpemli ake wo ba ya Italia le amengo Paulo ke gbokle fre krokome hu amewu asrafo ha ache ni achole Julio ni ja Augusto asafo le min le den shi beni wo bote Adramitio leleku ni ba fa ke achon Asia nshona majin la no le min le wo fa ni Aristarko Makedonia nyoni je Thessalonica le fata ohi ni enoje chere mole wo ya Macedon ni akeni Julio hie Paulo dodo hiwole egmelegbe ake eya ishe nchemela no ni eajohi ni wo fa ejenle wo shanki promeo le eja ake wo minpe koyo ni beni wo Fokilikia ke Pamfilia nshole wo ba Mamira yelikia ni asrafo hachele na Alexandra leleko yeje ni miya Italia ni ejewe wonomi wonye ble ogbin pi ni papako dani wo shekni dongle no ni akeni koyo le enme wo gbehi wole wo shra salmon meole kechon Creta shishigbe ni ekpapako dani wo fomi yeje ke baheko ni achoje ake leja damo he fefel ni benke lesi amanle agbene wo fite bepi ni akeni boada yeli bele hu eho momo hiwole ishohi enyemo efe egbeye hiwole Paulo wo amenga eke atame ni na ake amane hu ke ni laje mo pi baba gbefa nemi ni je lele mi ni le ke lele keke hien ba pata shimo wo wala de nche hu shi asrafo ha chele he okudo chele ke lele chele eyo fe wie mo ni Paulo yuole ni akeni leja adamo he fefe ole kan shinjogba mboni anye aye fembe le yeje hiwole amete mepi wo ngake afan yeje ko ni akwa ake anya ashe fonike ni ji Creta leja adamo he ni ko wo ya nai ke ko ya nai gbelelo ko ni aye fembe le yeje ahunfa ye nshole hie shibeni wo igbe koyo ogbo ntwa nyakele efe amiake no ni ameta ole ebami ni amefa ke shira Crete Ekpaa shieche keke ni ahunko ni achole ko yibo ka koyo le fa ke bakpe ame ni beni italelele mi ni enye koyo le ekpele wo ha Ekpaa ni beni wo ke fu shira nshopo fio na achole kwada le meole ekpakpako dani wonye bontole womo amewole ni ameke kpan fimo lelele ni akeni amemi segbe yake aleno ame agbe sha no hiwole amekpa balale ni amekpla keke ni akeni ahun le mi ntwa wo gbe na akpa hiwole enoje chere mole ameje lelele mi ni le ekwa mehwe ni gbini je etenle no le woke wodienche woni jinje lele hi ni bi le ohwe wona hunu lo mrami bipi ni asan je ahun fi otwa kekpe owole lo he wala agbene wo hie kan wala no don
Shibeni bikpi eho ni wayeko nokole. Paulo teshie damamete neke. Atame kule sake nyebo mitwe ni akafa ye Kreta ni wobanama ne hunu ni nibi laje neke. Ni agbenehu mi wonyenga ake nyena twi eja ake nyete moko yiwala tong jalelele keke. Eja ake nyonne mile Nyɔŋmɔ moni miji ke mohuni mi somo le bofo badamo mi masene ke ka shegbe ye Paulo ja ake oya damo Kaiser hieke ni na Nyɔŋmɔ engome fe ni ke oyo lelele mi le ekeo ke wole nye na twi atame eja ake mi hio Nyɔŋmɔ mi yo ake boni abake mi le nakan baba mi shibo fe boni fele wo ya she nshokpoko no ken Shigbeniji Nyɔŋma ke Ejwɛ nyonle wa mi nkpla ke mi ya ke mi mbaye adra nshole no ni afe nyonten le amla kuile adwemo ke ame ake ame benke shiponko ni amefon susumokpa ni amena abasa Nyɔŋma Enyɔ ni beni amete amehi efiole amefon ko na amena abasa Nyɔŋma ke Enumɔ keke ni ameshegbe ya ke ale no wo ya gbe tesa no ni amengme sekai Ejwɛ yelelele segbe ni ameminhwe ni je achere shibeni amlaku ile taofo aje yelelele mi ni amekwa ameshipontole amemanshole hie tamononi sekai ameyagme yelelele ichugbele Paulo ke asrafo hachele ke asrafo ile ake keji meneme ehi lelele mile nole anyenye ira ahre keke ni asrafo ile flo bontole hitankpe ile ni ameha agbeshi shike ba je chere mo mile Paulo pa me fen fayake ameye noko ni ke bi Nyɔŋma ke Ejwɛ sonne noko eya konyeda no ewole mi nkpanye fa ni nye ye ni ejake no aha nye ya na wala ejake nyete moko yitwe Ekome ejen eyiten enyonshi ni beni eke na kanle eko abolo ne danyumoshi ya me fe amehie ne kumomi ebon yeli keke ni amefe amenatwi ni amehu ameyeni shi wo meni wo yo lelele mi le fe na shiome ohai Enyɔ ke Nyɔŋma Kpawo ke Ekpaa ni beni ameyeni ni ametrole ameshire able ni amewole amehwe nshole mi ni ameha lelele fe huye lelele shashi ni beni je cherile amenake amele shiponle shi amena bleko ke inashia ni ameto ameyake ka ame anyele ame aha lelele aya shashi yejen ni amefloseke la ame unshole mi ni amefene kudo hikpaenle hu ni ameshihiegbe abala leke pe koyo ni twale ni amechweyi amema shia nogbe shia ke ni ame agbe insho Enyɔ alewu no hiwole amekelelele ya shashi ni eyichogbe ya cheke shishin shi esegbele inshokela na walele jurale shi asrafo la yinto jake ame agbegbo klefo ile koni amete moko akasiri kemiya nejofwe shi ake ni asrafo ha chele tawo Paulo yiwala ehere hiwole echi ame yinto le na ni ifake meni lesire mole chuchu atu agbe inshole mi ni ame yashipon shi meni eshele ate mekume abumongmonglo no ni mekume hu abumolele koilano bonife ni mele fe yashe shipon shwe jino Yitso Nyɔŋma ke Kpaanyɔ Paulo ye malita nshokole no ni beni waje minson le no dani wabaliake nshokole gbe eji malita jembi le fe we dropi ejake amesherela ni amehere wo fe twen heme ye nunemo babao ke fe le hiwo shibeni Paulo bu ala enmemle bi ana neke awola le mile shinoko jala grigri le min peteni nehe beni jembi le nakolo le peteni nehe le amekeke amehiyake ofe bonifele neke nune awuyeloni ni ahre yura keje nshole mi monne shi oweleto egme legbe ni eyana wala ni ehwanya kolo le ewola le mi ni eye la wigo
amehie kano ake efunfun lo etwashi egbotruka shibeni amekwa ahu ni amenake noko srotoko efelele amechake amedwemo ni amekake ni mwokojile inshokole no nupa ni achole publio le yeshikponji yeje ni a bomo na ehere wo heme na ekatwi idronfe wo gbo gbi eteson ibamiake publio chekashi ka 3D ke 4 ke lawamo ni Paulo tengo ne sole ke ni jinhwe no ne chale bene efe nele mekro ko mehu ni heyo ye nshokole no leba ni achame ni amehu amewo hie nyam baba o ni beni ofa yejenle ameha woni bi ni hehia wo Paulo jamalita kete Roma ni Enyɔ tensele wa abota Alexandria leleko ni ekadimoji Dioskiroi lo Nyɔŋmai haji ni ebaye fembele ye nshokole no le ni wo fankete wa damo Sirakusa ni wo hijen gbiyete ni wo jejenle wo logoshin keba regio ni Enyɔ chere mole beni wo igbe koyo le boin twale wo yimi ni gbiniji Enyɔ le no le wo she putele jen wo bana nyemi me Ekomeye ni amekpa ofake wo kama ahinshi gbi Kpawo keke ni wo ashe Roma nyemi me ni ojen le nuohe ni ameba pe wo ya apio jirano ke gbo ato he etele ni beni Paulo na mele edanyi moshin na etu inwemi ni beni wo bashe Roma le angme Paulo gbe ake Ekome hinshi ke asrafo nyokome ni membuehe Paulo shie ye Roma gbiye tesele Paulo ha ache Yuda fuela onukpa ni yo le kebakpe ni beni amena ebakpe shinle eke amake ata ameka nyemme mitoko manle lo wachemele akusumi lano kele akemi wo Roma bila de Yerusalem ake gboklefonyo beni ameta o misane le minle amesumake amengmemihe ejake Sane ko bemihe kra ni sagbele shake ni Yuda fuele Ekpaa wole efi ake mango misane le maha Kaiser yeli shije ake miyenoko ni mikeba afro mi manle na neke Sane Nɛɛhu mi chenye keba koni mananye ni mikenya Ahwoi ejake Israel hie no kamole hewo ni awo mi neke kusonkoson ne shameke lake wole wanako wojin kome kajako Judea ye ohe ni asan nyemi mela te moko bako bie eba gbako ohe saneko ni moko eba wie ko ohe wie mo fonko shi wo mi nsumake wole odwemu ejake neke kune wole ake hefe hele ayo ashio ni beni ametole gbile amete mepi bango ye to hele ni kajelebi ke ashigbekele ejaje Nyɔŋma ncheyele le hisane echon ame ni eyehoda se fan ni ejemose mlale ke gbalala me etao ni ameyi achon ke ba Yesu gbe fan ni Ekome he wie mo ni ewie la meyi shi Ekome hu he ye ni akani ame akpa gbe wole ameyin ametebe ni Paulo wie mo ne ojogba ni mo kronkron leke wochemele wie ye gbalo yeza na ake ya manengo no yake nule nyeba nune shi nye na nshishi ni nale nyeba nane shi nye yonse ejake mane tui ekplin ni ametu ewa ke ninumo ni amemia amehingbe koni ameka naka amehingbe ni ameka nuka ametue ni ametui hu aka na shishi ni amekpale ni michame nwewole nye na anyele ake achun ake Nyɔŋmai ahremole ahaje majinle ni amele ame aboto ehu ni beni ewie mo ne Yuda fuele yimi amete ni amejeje wani baba o ya amete ni Paulo hishia ni ledienche ango mi afi Enyɔ ni ehero mefe ni ba engole ni eshio Nyɔŋma ncheyele le hisanile ni eke eka fe jaje onuncho Yesu Kristo hisanjinle echon ame ni mokomoko echin legbe bofo ela nuchu moile Wolo le ina agbe ne